apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakaumay kamat, Mari Melanie. Kaya't ko ti makiin-istoryakan ka, Mari Roda. Ang kaslabi si kamat gayam. Ado nga mintisimang pat alakok, Mare. Masapul ang mairipak manen. Naimbag ka pa'y, Mare, at da negosyo. Sana kas kanya. Ay katrugyam maten ti ag negosyo, Mare. Awan mat nga rod pagpuunan, Mare. No kayat mo, di agresel ka pa'y laang kadagiti lakok, Mare. Siya kunti agpuunan para kan ka. Kasano, Mare? Ipos mo dagiti lakok. Agnayon ka laang numano ti kayat po aganan siyam. No adda ti buyer mo, umay ka mga lait istak dito'y balay. Ay nawaw, awan mat laang ti bayad ko ken ka, Mare. Di mat imbagakan ka asya kun ti agpuunan, irimit mon tulat ta ti puunan kanyak no makabayad ti customer mo, Mare. Mabalen, Mare? Okay laang nga rod ken ka? Una, basta irimit mo adagos ti puunan kanyak. Alaam laang ti ganan siyam. 2 to 3 days kasjay. Tapno adamot igatang ko ay it is tax. At dalabiit papanak, nanang. Naa, di ka matatao dito'y balay si Kamilanay. Pagkwartaan day to'y nanang. Da kayo kat di mo. Amangan mo no illegal day ta. Ay nawaw, saan nga illegal day to'y nanang? 101% legal a pagkwartaan. Mala, mapangkaa ngam agawid kantong maladagaws. Un ka di, danag yun aya. Huwag gayam, idagas mo ti bayad ti order ko kin antimbibang. Di mo liplipatan, takasapulan na day ti akwarta. Naimbaga bigat mo, Mari Roda. Kastamat ken ka, Mare. Kumusta ngayon? Adamot lang nag-order ken ka. Adda, Mare, iso nga imayak tamangalaak iti beauty products anakom. Anya a beauty products ti alaam, Mare? At titilistaan, Mare. Ay nawaw, nagadun, Mare. Un nga rod, Mare. Kalugaran tayo ti Dadduma. Jay Dadduma, taga-kabangibang a barangay. Di sika, ti mangi-deliver iti babalay da, Mare. Jay Dadduma laang, Mare. Ti Dadduma, ipauit ko ken lakay tasyo. Tulungan nakman nga rod amangi karton, Mare. Sikan tumot ti makaam mo amangi ripak. Un, Mare, awan parikot dita. 2 to 3 days remit, Mare. Kaya't asawan day ta, irimit mo ti puunan ti inalam a beauty products inton Sabado, Mare. Un, Mare, di ka madanagan. Irimit ko matlaang apaman a maalak ti bayad na. Agasim man da dya pinagkat ni kumarin bakit? Di dakil mo tayo sales mo itang aldaw. Di na pa'y binayadan ti stocks nga inala na lakay. Ay nawaw, impautang mo. Wun, siya kunti agpuunan para kinkwana. Tawan kanumot pagpuunan na lakay. Irimit nan tulaangan ti puunan nung makabayad dagiti customer na. Ne, itaam bakit? Kumarik mat day jay lakay. Oray kumaray no kwarta ti saritaan. Awan lat amok. Ado dagiti nakautang dita, anarasaw tingiwat da no panagsisingiran. Oray tupay kabagyan no panagsisingiran. Agbaling ka dakas iti imatang da. Ay nawaw, anya nga ita na ikarton nga inyawid mo, mila ni anak ka. Beauty products, nanang. An-anwam na kita? Ilako ka. Daytoy tibagbaga kada kayo aligal a pagkwartaan, nanang. Naimbag man, taada nagpuunam. Ni Mari Roda ti agpuunan para kanya. Agnayo naklaang itibasit tapno adaganan siya. No agbayad dagiti customer ko, irimit ko ti puunan ni Mari Roda.
Ay ke mayak nga rod ano kasta. Saan amasapol ang mangirwar ka iti kwarta? Una, nanang. Saan ko aparikot ti puunan, tadamot ni Mari Roda. Ala, panawan kayo pa'y. Taipak ko dagiti order nga ipawit ko ken lakay Tasyo inton agsapa. Adaman ipawit ko, tata. Adat ipawit mo milanay. Ipawit ko man dagiti order da. Dahito laang. 5 nga order da ta. Asino timang sabat? Naisurat tinagan ken address dita. Kitain nyo latan. Di talo, pakidagas ijay balay ti customer ko. Di dua, sabtun da ijay paradaan. Ay nawaw. Dak kabisado ti balay da. Na, isungarod nga insurat ko iti plastik tapno makita yung. Diyan mo mamula kita. Ay sinalbag! Mano atawanan a driver kayo? Ngam ibagayo pa'y lang, adiyo ammo. Anyan? Kas makita sa bali mo ngamin ti lugar da. Tapno awan pare ka ibagamlaangan nga orayin da kaya kalsada. Ay nagsimple na ba nang diyo pa'y maaramid mo? Ay nawaw. Ayun gayam, saan anabayadan day tamaysa? Singirim to ta alaag to ken ka. Kita ta saan ko akwarta day ta? Amangan kunak numaragrag mo. Ay sinalitkit di. Makapa-stress ti agpawit iti dayjay alakay Tasyo. Apay ni Tasyo? May samot asaan ama kaawawat nanang. Di nakit di kanu ammo no sa dino ti pangibatyan na. Naisurat lang aruden ti address iti plastic. Ay nawaw, ibagam ngamin kadagiti customer mo ta isurat ti mapanmang sabat iti order da. Nariga mo pima no ni Tasyo pay laang ti mangidanon iti balay da. Igid nga rod ti kalsada ti balay dagi jay nanang. Ay uray pay, rumbeng na laang ang mapanda sa batan iti kalsada. Nang raw na kat saan mo nga amo di tao ti balay da. Pinagbalin mo piman a delivery rider di tao. Ay talaga kit di asadot di alakay ang. Nag-driver pa'y lang mga road no kasta mo lagayam. Salit kit di. Tangiwat mo man, narasaw launay may. Hello Mare. Hello Mare, adda ka di pa'y sabon apang papudaw dita. Adda Mare. Rejuvenating set ngay Mare. Ado pa'y? Adda pa'y Mare. Umayak inton madamdama Mare. Adda man ang tinagorder kanya. Umay kalata Asino timawag bakit? Ni Mare Melanie. Mga laman ni tilakaw. Wun lakay. Ay nawaw. Di ko nam kanya kat awan pa'y inrimit na king ka. Awan pa'y nga rud lakay. 2 to 3 days ti saritaan me. Ngam nalipatan nan samutan. Ay, awan, malugi ka lukas na. Singirim pa yung umuna. Wun lakay. Ipalawag mo kin kwa na akasapulam, tipunam. Tapno damanin may gatang itila ko yo. Maawatan namat siguro lakay. Kapilitan Saan mo't amabalin nga iso ti masurot, no kaano nga irimit na tipuunan. Kit kwarta mo't day dyan. Agyaman kit di tas sikat agpupuunan para ken kwa na. Mairanrano ti kwartata. Adda akmanan Mari Roda. Agtugaw ka Mare. Kumusta ngay? Ada ka diti mairimit mo? Ay ikwa Mare. Imayak ta mangala ako mamanan itilakom. Awan pa'y ti mairimit ko ita Mare. Ay nawaw. Apay ngay nga awan? Awan tawan pa'y matinagbayad. Saan amabalin ti kasta Mare? 2 to 3 days ti saritaan ta. Awan pa'y nga rud Mare. Pasensya kan Mare. Ngam sa anak nga agi-release iti produkto, aging adi mo mairimit ti puunan ko abinulod mo Mare. Ay una yan. Grabe ka mat. Kasano dagiti customer ko no kasta lang. Ta, basol ko pa ita. Ti kanyak laeng kat bayadam ti umuna nga inutang mo. Sakbay a pautangan ka manen. Si kalangaruden ti nairanod iti kwartami. Kasta pay lang ti panagsasaom. Kagurak man ti tao kasta. Ay, sinalbagkit di day Roda. Awan ba't ti daddo mga ibagam no di sinalbag. Makapasurun nga rod nanang. Tiyan ya. Sayang dagiti order. Saan kon ama ipawit, tadi maten mangted ti animal.
Naa, animal kun kunamitten iti kumarem. Puno nanang, animal kan gagaday di aroda. Pangaasi ba? Tepulam tangiwat mo no awan tinasaya at ngay bagam. Apay kumakat puno ti bagbagak. Saan anasaya at tikasta pa nagsasauma? Idisikat yak kasapulan, agin sisingpet ka kanubag. Itatasaan ka na pagustuhan, dakas tirumrumwar itingiwat mo. Adaman ipawit ko, Tata Tasyo? Ay una, sino timang sabat? Tisigod a buyer ko, Tata. Urayan na kano ije paradaan? Aguray ka. At dati madlaw ko kin ka Naliday ka ita. Masikuranak nga rod iti kumarik, Tata. Ni Melanie ka day? Huwag. Saan ko lang nga intet ti kayat na, tapulos mo't nga awan ti inrimit na akwarta. Kastakit din ti ungat na kanyak. Ay nawaw. Nangalaan na mo ti puskol ti rupa. Sa bagay, madimod lang ti panagsasauran o kasta kasarsarita na. Awan ti respeto na iti para na tao. Talagaan na rasaw tingiwat na, Tata. Maatitude kat isulang arudon ti mairanranod. Aguray ka. Sika ka di ti pangalalaan na iti beauty products nga ilaklako na. Wun, Tata. Siyak ti nangiruruar iti puunan tapno saan amarigatan. Ngem di na amo ti mangirimit. Kanayon nga irason na asaan pa nagbayad dagiti customer na. Asan na nagbayad dagiti customer na adamot piman intedra bayad. Anya? Wow! Siyak mo't lang ti pangipaw-pawitan na iti bayad. Iso nga mo. Anya pa lang aramidam dito balay si Karoda. Ay nawaw, umayak agsingir Ipilit mo matikayat mo. Awan ko naklang arudan. Ay sinalbag talaga. Di ka makauawat mo. Anay ko. Apay ngagkabil ka ngay. Narasaw tangiwat mo. Agbayad ka kititap numalpasan. Naibaga ni Tata Tasyo ang nagbayad dagiti customer mo. Ay may samat day Tasyo. Manakibiyang. Aglablabos ka na. Saan mat amabalin adi mo isubli ti puunan a binulod mo? Saan asyak ti pagpungpung tutam? Makauray ka. Saan ko atagi kwal day akwarta? Gaga. Sika ti gaga. Di mo man ipasa kanyak ti ugaling. Unay kan. Bastos launay tangiwat mo si Camila nay. Asino ti saan amauman ukas talang nanang? Sika ti ada atraso na. Sika kumati makisarita anasaya at Kano pagtutulungan ka kon? Agraman day di anak kay Tasyo. Pabida mo. Kaya mun siya matadae taktangiwat mo. Ninanang mo. Bakbak yan ka kakastapay lang ti kapanunutam. Nagalas man milalay. Nagalas latta no nagalas. Anya kumaita. Ay, pakawan na papaw. Talaga natangsit day ta Melanie. Apay ka di ba kay? Nagalas ti pa nagsasauna. Na-attitude launay. Nalipatan nan samot ang nairanod iti kwartata. Anya? Nalabos day ta babae. Isu ti ada atraso na nga magintuturad. Idi isu ti agkasapulan iti tulong. Hapaw, nakasingsingpad. Ita nga agsingirak. Awanan. Siyak pa'y kitdit agbalin adakas. Kung naktupay ka bakit? Oray gayam mo no panagsisingirin. No kwarta ti pagsasaritaan. Rumwar ti kinasairo da. Ipus ko man kit di iti Facebook. Marmarwam day ta babae. Kita kat oray iti chat. Nagado ti dakas asauna. Laglag, sinalit, sinalbag, gaga, kinumplito na lakay. Talaga gayam asyak ti kalabanan day di aroda. Apay manag. Ha? Inpus nakit din ti animal iti Facebook. Nauma siguro king ka Ayan ti wallet ko. Tabayadak ti puunan ngay bagbagana. Ada gayam kwartam. Ewan na. Saan nga umanay ta kwarta apang ibabainan na kanya? Kita ang ti kapsyon na nanang. Oo. No asino tinairanod, isupay tinarasaw tingiwat na. Kunanakit din iti post na. Apay, paglibakam. Pudno mo piman anairanod ka iti kwarta na. Isu adi ka man agin didi ammo dita.
nagbayad dagiti lakom. Naa, Saan nga umanay data apang ibabay ng kanya? asino ti saan ang maasar kat madititabas ta dilam? Kabaulam mo't lagayam ti agbayad. No apay inuray mo pay lang na punwanak. No nakisarita ka kumaan na saya at kanyak, di mayat kuma. Ngam saan mo't tabastos ka mo't nga agsasao. Di mo namnamaan nga agreselak pa'y itilakom. Ay wala, may mayat pay. Tapno saan nga isupay apaka-estresak. Ipadas mo mo't ti agpuunan tapno ammom ti rigat na. Si kalangarudon ti nairanod, si kapay laang ti adaganas ng agkasta-kasta. Ay, sayang dagiti orders nanang. Anya nga ro ti maaramidam, inapam tumit ti tao amang tultulong keng ka. Anya nga ita. Kasano nga rudan dayta? Ipadas mo ti agpuunan, tapno ammom ti rigat na. Pangala ako maiti kwarta ngay. Makitam, narigat ti mangirwar iti puunan. Sigurado asaan kan apautangan ni Ruda, kalpasan ti inaramid mo. Pagadalam day ta napasamak anak kaw. Inton sumaranaw, di ka agdarasudaws. No adati di mo nagustuhan, agpanunot ka pa, isakbay nga agsao ka. Kang runaan iti amen, respetuam ti tao amang tultulong kin ka. Ay, nawaw! No tinulungan da ka ti padam a tao, di ka agbalin nga abusado. No anya ti saritaan nyo, agtungpal ka kuma, iti kasta kat maayatan da at tumulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At damod gaya mo ti istor ditoy. Ha? Ay, uwan gayam. Siyak ni Rico. San siguro pamilyar ti ropakin ka taga-abagatan nga main. Isumat lagayam Si Kangay, hanya mo ti madaydayawan hagan mo ading. Ay, kulasa. Kulasa tinagan ko. Single and no boyfriend since birth. Ano ka sa tangarod? Mabaling ka ti amaala ti cellphone number mo? Di ka matanakan. Tas single mo't laang da tao. Ay, nawaw. Iti kasta kinagwapom? Pudno ti bagbaga ka ding. Awan pa sa awak. Isip mo ti number mo. Tapno nalakalaang nga i-text ka. Nirikon samat di kasarsaritam itay marikulasa. Ay, nawaw. Amum day di alalakay, marisimang? Nakitkitak laang. No sanak ngagbidot, taga-abagatan day jay. Husto ka, mare. Taga-abagatan at talaga day jay. Amum ka day? Inhala na ti cellphone number ka. Ka? Inted mo man? Ay, uwan Kitam lang Amangan mo't no pagtripan na kalaang day di atao. Saan mo't siguro? Ay namare, di ka agtalag adagos. Ta saan tayo nga amutipod no akinatao na? Saan tayo idaak ka aruba? Kan may saan tayo matlaang idaak close friend? Anyat amu tayo ngay, may papan kadakwada. Nanang, anya ti sida? Ay kat natang manon Ay no,
Kimatang kay kumamot, ay ti naimas amasida. Ay nanak ko, pinagbayad ko iti utang ti kakaiso na akwarta. No agsapol ka ngay ngamen iti pagtrabahwam, tapno adda maipawit mo kadagiti aginam. Awan pa yung pag-applyan nanang. Uraik latan ano, adda agayab. Kanon to nga raw. Addan to ka din nanang. Panahon kayo ba? Anda labiit pa panak. Sa dino manaon. Agdis kitara kiti naimas amasida. Nauma ko niti bulbulong. Pagdiskitaram ngay. Basta, adda amok nanang. Naimbangal daw mo, miss. Nay, si kamot manan. Anya ti gagaram, Rico. Kaya't kala makita. Kasta ka day? Ken umayak ko agpalista, no? Okay lang ken ka. Anya ti ipalistam? Karnit baboy ko mano, adda. Ay, uwan na. Adupay mat. Mano akilo ti utangam? Sika, mano ti ipautang mo? Mabalin mat ti 5 akilaw. Ay nawaw, nagadong. Okay laang. Si kakit di mat. Mabit lang, ta isupot ko ti utangam. 5 akilo a karne, nanang. Abasto tayo iti makalawas. Ay nawaw. Nangalamot iti 5 kilo akarnay si Karikaw. Kunakmat ka na kayo, nanang. Agdiskitara kiti naimas asidaan tayo. Amangan matno tinakaw mo da itaw. Ay nawaw, saan mo ta? Sa anak mong nagtatakaw. Siguradom lang si Karikaw. Uwing ka din, nanang. Iluto yung kiday tayong sangpot ko a karne. Tamno adda ti sidaan tayo. Asinaw jay lalaki, anapan dito istor mo itayag sapa. Ni Rico day jay tatang. Ni Rico? At taga-abagatan? Amuyo day jay tatang. Uweng, tilang nagan kinrupan na tiamaw. Saan kami ngamin aklaus? Agtetex nga rod kanyak tatang. Ay nawaw, anya tititix na king ka. Good morning, good night, nangan ka ka din. Kan adupay tatang. Nay. Kita anak ka. Amangan mo't ang angawin na kalaang day talalaki. Apay ko mga aramida na tikastakot na pintasak mo tatang. Basta, agan nagkakin ko na. Amangan no adda tidaki sa panggap na king ka. Narigat agtalak iti sa bala tao itapanawan kunak malay. Agring ka man si Karikaw. Rico! Ninanang madabay ka daya. Awanan ti maisang abagas. Agring katabapan ka gumatang. Munto'y karutan di may gatang, nana. Saan ka manen nga agbaybayag ija istura? Iti ayan ni Saling ti papanam tapnos asidag. Well, di ka matanakan, nana. Agsubli ang mutladagos. Taad dati pakitrabahwak a construction ita. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno at damot maipawit mo iti aginam. Kunak ngamin nga iyawid mo ida dito'y balay. Saan nga rot akayat ni Amit agawid dito, nana? Wen tano at dada dito'y balay kat feeling don kamot piman. Naimbag kumaa no nagagat kang agtrabaho. Ngam saan mo? Munto'y kitin ti maigatang iti bagas, nana. Awaanin ti ado asao. Tahakon dito istor ni Kulasa. Utang pailang ti bakas. Kukwa konti kwarta nga yung dinarang. Nay, si kamot gayam Rico. Anyat umay mo gatangan. Mabalinte agpalistamanin Kulasa. Ay, anyat ipalistam. Half kaban abagas man. Inan-anusak ti may dito istor mo uray. Medyo adayo. Naimbag at maanusam. Agpili ka no anya ti kayat mo abagas. Anya ti may mayat dito eh. Mayat amin. Dahito yung latang arudan. Ala amon. Di bali ta damat motor mo. Saan ka mabannog ang magmag na? Hello, Rico? May paglaang ito nakaring ka pailaan. Adda ka di ibagam? Imawag ka mat katrabieng. Panagtuturugan. Kasapulak nga mintilaw. Katrabi imat tayo. Awan pagpanudak dito. Manuti ka sa pulam aya?
Regular 300 laang na da. O sige, anusam nga orayan ta ilod ko. Di mo liplipatan ata kasapulak at talaga tilod ita. Wen! Okay. Good night. Sweet dreams, kulasa. Kastamat ken Rico. Good night and sweet dreams. Ay na! Kastoy gayam ti maadan iti tixmate. Mayat itirik na. Ay nawaw. Awan magayam inti kargat istor mo kulasa anak ka. Wen nga rod. Sa anak pa'y ngamin anak ka purchase, tatang. Kit nun na punpun no ti istor mo itay. Ita, naka one seat apartment tayo nakitilakaw. 2 seats apart pa'y di gayam ti taduma. Ag-purchase sakto no kwa, tatang. Dakkel ngamin ti pautang ko. Sino nga minti nagibaga nga pautang ka? Ah? Ay, siyempre, kayat ko ti makatulong, tatang. Uwinagam kita man. Dandan ni mabangkrap ka matay. Makargaan tumanon, tatang. Anya ti umayo alaan aya. At dapay la ako masuka. At dapay dua na bati, tatang. Mutuyin tamay sa tagatangag. Ne, awan mat gaya man tila kung mare kulasa. At dapay mat amaray. Adda ang mabilbilang matan. Adda ti bangus di tamaray. Ay, naibusan maray. Bagas kan mantika ngay maray. Mantika la ang tadda maray. Ay nawaw, awan mat gaya man dagiti gatangag ko mamaray. Dakkel samot tan ti pautang mo. Ay, wen nga rod maray. No apay ngamin nagpautang kapay laeng Narigat nga tati agsingir. Si kapay yung ti ma-stress. Agsingirak to, maray. Ay namare, no siyak ti sika. Isurat mo iti sangwanan ti istor dagiti utang da. Bareng agbain damot ang. Tano di ka agsingir, ay awan na. Mabangkrap ka talaga. Aguray ka. Niri ko ti lumabas Di nakmatan pagan ano. Saan matan nga agtetext kanyak? Saan nakaslay day? Pukkawak man. Rico! Rico! Ay, oo na yan. Pinukkawak lang. Nagpartak matan nagpataray iti motor na. Ay, sos. Madiday tuya na. Kaslain gagara na matan. Tesi, 120. Rico, 12,837. Day, anya ti sursurat mo kulasa anak ka. Listaan dagiti utang, tatang. Ay nawaw. Agasang banday tanga utang ni Ricaw. Ay, nagdakkel nga rod, tatang. Dayjay ariko ti top 1, isu ti kadakkelan iti utang. Agasang banday tanga utang na. Nagpuskol lao na iti panagrup-rupa dayjay alalaki, tatang. Apay ngamin ang pinautangap. Ay, nailaw anak nga rod, tatang. Nag-sweet mo't ngamin kanyak kampay iday. Ay una yan. Uto-uto ka may. Binalakadan ka iday. Adi ka basta agtalik iti sa bali at tao. Tanarigat ti agtalik ita panawin. Nagpautang ka pa'y lagayam iti day di alalaki. Kita day ta. Dandani mabangkrap ti istor mo. Ay, iso nga rod nga agsingira kong tatang. Diyak kayat ti mabangkrap. Ay nawaw, pinautangan mo't gayam ni Rico, maray. Wen nga rod, maray. Nailaw anak. Agasam nga iday tanga utang na. Ay, iso ti kadakkelan iti utang. Apay mo't ngamin pinautangam day di ang lalaki. Nagbiddutak nga rod, maray. Nailaw anak laeng. Kitaam no asino ti lumabas, maray. Ha? Ay, nawaw. Hindi Rico. Sino di inlugan na iti motor na? Diyak mo babae mo. Nobya na siguro. Tiawanan ba in alalaki? Hoy, Rico! Agbayad ka pa yung muna iti utang mo! Shhh! Di ka agis skandalo, amare. Nagado ti lumablabas. Umayak man na kong. Anya ti masapul yaw, nana.
Mayak, tada na kaibaga kanyak, nga da kanuutang ni Rico dito'y isturmaw. Ay, adda talaga nana. Iso ta nakasurat dito sa ngwanan ti store. Ay nawaw, 12,837? Wan nana, iso ti kadakkelan iti utang. Apay mat api na utangang pailang day di atao. Ay kwa, nailaw anak nga rod nana. Nag-sweet mo't ngamin day ari ko kanyak ide. Anya, Day tatipudno nana. katno adda asawa ni Rico. Kinapudno na, adda ni Ami di tabalay ita. Ti ko na kanya kat single kanupay nana. No di kat agraraman aday ta Rico. Single mo't nga bagbagana. Inulbudan na kalaang tilukaw. No kasta, da kayo kaditi ina ni Rico nana? Ay kuanak kong, saan asyak? Kaanakaklaang ni Rico. Ay ibayam, kasaritak to ti kaanakak. Ibagak abayadan na ti utang na dito'y isturmaw. Magibabain kalaunay, Rico. Ay nao, kasangsangpot yulaan. Napudot at agos ti ulo. Apay ka di ayan, nana. Mapan mo kita ang tinagan mo ijay istor ni Kulasa. Agasam nga itanapan kapay laang imutang ijay kat ado mati istor nga asidag. Anya? Jay baro nga istor ijay laod ti kayat ko asawan. Anya? Kastaonay tibain ko iti akin kuko iti istor. Sinaludsod na pa'y no anak ka. Ay kat ka nakaklaan ko na ka. Ta nakababain launay tinaramid ba? Agraraman ka pa'y amang ibaga a single ka. Psst! Tangiwat yung nana. Nakatulong pa ilang ni Ami. Kung nagitubing. Kasanulaan numangag ni Ami ti bagbakayo kat sinaanak. Ay kat gunggunam Ala, mapan mo bayadan jay utang mo. Saan asyak ti ibabain mo kunak manang? Naimbaglangan tadidak am mo ijay. Pasensyakan ko lasa. Nagulbudakin ka. Kinapudno na. Ay nawaw, jak kasapulan ti palawag mo Rico. Nalawagan ti amin kanyak. Ti bayad ti utang mo ti kasapulak ita. Uwin, bayadak ti utang ko. Kukuha mong ti suplay. Yung pakaasim ta irisim tinagan ko taning. Nakababain ka dagiti makamam mo kanyak. At damot gayam kwartam. Kwitstan awalan ti utang ko kenga. Mala, pumanaw kay di sangwanak kat pangaasim tadi kan agpakpakita kanyak. Jakon kayat makita pa iti panagrup-rupam Rico. Da kayo man pa iti agbantay iti store no awan aramidan nyo tatang. Isupay ko man no ada gumatang. Adda nagbayad iti utang da anak kaw. Adda tatang. Iso ti mapan ko ipurchase ita. Nagbayad ni Rico. Wen tatang. Nakabayad ang tiluko. Naimbaglaagin tadi na intarayat. Day tangarod ka tatang. Pagadalam day ta napasama ka na kaw. Sa nagapota na saya ti tao ken ka. Kitagtalik kamitay na tagos ka nakwada. No daduma, agpamarang dalaang anasaya taada ka sa pulan daking ka. Kita tinapasama. Dandan ni mabangkrap ti store mo. Saanan ang maulit tinapasamak tatang? Talaga saanan tamanipod ita? Agan na dakon. Naimbaga bigat mo mare. Gumatangak man iti asukar. Day talang kaday, mari simang? Wen mare. Ni, ado man ang tikarga ti istor mo Kompleto manan. Ay wen kapurpurchis ko lang idi kalman, mare. Naimbaglangan ata nakasingir ka iti utang da. Wen nga rod, mare. Kita mare. Amangan numailawan ka manan. Di ka agbalin nga uto-uto, no di mo kayat amabangkrap ti istor mo. Ay nawaw! Saan adakas no agtalek ka iti padam a tao, ngem agannad ka. Piliam anaimbag ti tao a pagtalkam, tapno di ka maisagmak. Laglagi pam nga ita a panawen, adu dagiti managpamarang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, adda motor ana iparada iti paraangan da Mari Paula ah. Day, si kabagayam day ta susay, at ka di masapul maw. Ha? Ay kwa tata Mariaw. Kit-kita akla ang ti motor ang nakaparada iti paraangan niyaw. Motor yu ka day, tata? Motor ni kumaring Paula day ta. No kasta, gimatang gaya man ni Mari Paula iti motor na. Well, pag-service na ka no, tapno sana barigata nga commute no at dati trabaho na. Ay kamayat ano kasta? Brand new ka diti motor, wano second hand. Brand new ray ta, ngam nalakalaang. Para magnagama. Mabalinmet nga iti likod ti balay da ti pangiparadaan da. Nuhapay adito'y pa'y sangwanan pa'y laang matinapili da. Anyat ko na susay. Ah? Ay, kwa! Ti kunak, napintas ti kulay ti motor ang napili ni Paula, tata. Umala, agpatuloy ako, tata. Nakitak a kinasarita na ka ni Mari Susi itay, tatang. Anya ti imbaga na kan kang? Ti may papan iti motor mo, anak ko. Apay ka no ti motor ko, tatang. Sinalunsun na lang, no brand new, no second hand. Ay, kunaklakit din no adda napatag nga imbaga na. Awan man, anak ko. Tilang motor mo, tilang saritaan may. Malang, tugaw kay nga rudan, tamang idasarak iti kanan tayo, tatang. Naluto ti sida. Itay pa'y ang tatang. Inuray kayo laang, tanakabaybayag kayo mat nga agsagad di ta paraangan. Manganta nga rutan, tapno di ka malataw iti trabaho. Nakitam ka di ti motor ana iparada iti sangwanan ti balay da Mari Paula, lakay. Wain, asino ti makingo ko iti dadya mo tao? Motor ka no ni Mari Paula. No sana kagkamalay. Nalakalaan, di kasya mo to. Husto ka, lakay. Nalakalaang kanumat ko na ni Tata Mariaw. Nalakalaan, nga masapol nga iparada da iti sangwanan ti balay da. Ay nawaw. Day tangarod kat, lakay. Kaya't da siguro amamuan ti intero a barangay agimatang da iti motor da. Naglawa mo ti likod ti balay da. Ay, piman mo dagita tattao. Ore na lahat ti motor, ipalastog dalata. Anyan? Anya nga tano, agkita tamat iti iparada ta iti paraangan talakay. Ah, ayunan niya. Pangalaan ta ngay. Nagado ti ipapaabang da alugan dita. Agkita talakay. Piliyam tay aglanglang anangina tapno adamot ararti ti paraangan ta. Sige. Siya akong ti mga ipamuspusan ba kayo? Dalusam nga raw ti paraangan tapno adda pang iparadaan ta. Hello, ma'am. May tulod ka diti lugan dito'y balay ita? Wan sir, inton madamdama. Okay nga raw, ma'am. Urayan may. Wan gayam, isend mo ti eksakto nga address yo kan landmark tapno sa anak amarigatan amang sapul iti balayo. Mangisindak langan iti picture, ma'am. Nasaysaya at pay, awagan kantumanan no adda akon dita. Okay, ma'am. Paumay ka din, lakay? Saan pa nagrubot ba kahit? Umawag ka no. Ay na, excited aklaw na yan, lakay. Mapadasan tamat langan ti maadda ni ti ararti di ta paraangan ta. Pirma ang payman daytoy sir.
Anya dayta, ma'am? Kasuratan para iti abangan yu alugan. Ay nawa. Kasapulan ka di pa'y dayta, ma'am. Saan ka di ang mapagtalkan ti rupa may agasawa? Wan nga rod apay masapul pa'y laang ti kakasta aya, ma'am. Kontrata na ito'y, sir, ma'am. Talaga akasapulan. Nang runa katlugan ti inabangan nyo. Ito yan. Perma, tapno malpasan. Agyaman aklaunay, sir, ma'am. Dayta. Nakapirma ako. 2 alawas lang kalpasan ti 2 alawas, masapul ang maisubli ti lugan kanyak. Wan ka di kay madanagan, madam. Ato'y ti susi. Anadan nyo ti lugan, tapno saan ang magasgasan. Da kayo matla ang ti agbayad no magasgasan dayta. Nangyagak iti prutas ken natang susi anak ka. Mala, suyo pa'y laang di tananang. Nakitak ti lugan ana iparada iti sangwanan ti balayaw. Asinaw ti akin lugan iti dayta. Ay na, di yu pakibibiyangan day di alugan, nanang. Ay nawaw. Nangalaan nyo mat itikas di alugan. Apo, awanan ti adu asaludsod. Agkapi kay kitday. Anya? Un gayam, di yu liplipatan nga laan to'y dilatakan pansit. Isupay nga abas tuyaw. Adupay ti dilata ije balay. Alaan nyo lat tadaytan. Para kanu kada kayo dayta kuna ni Arman. Sige, alaag nga raw tapno awan maibagbaga na. Naimbag abigat mo, Mari Paula. Kastamad kan ka, Mari Susi. Lugan nyo tapon punasam, Mare. Ay, huwan Maray. Punasak man, tanay. Katap-tapok mo't ngaminan. Ay nawaw, inal daw samot a punasam day talugan. Kasapulan, Maray. Narigat mo't numabaybayan. Ang mga numaperdipay. Ay wana, sapay madlaw ang nginginaan day talugan. Uwan nga rod, Maray. Manungay ti kas talugan, Mare. Ay kwa, Maray. Nanginamot Naimbag man tanabaalan nyo ti gimatang iti kas talugan. No siyak, motor laang ti kabaelak agatangan. Kasta talaga no nagagat ka, Maray. Magatang mo no anyaman ti kayat mo. Agpaiso day ta, Mare. Sige, agpatuloy akon. At dalamapan ko gatangan di ta store. Ituloy tanto ti agistorya inton madamdaman. Sige lang, Maray. Agan-anad ka. Tatang, nakitam ti lugan da Mari Susi. Suka di naiparada iti paraagan da. Wan, nagpintas tatang. Ninginaan ka no day chekat kunan ni Mari Susi. Ang amuda tagmanehaw. Siguro gimatang damat piman. Bilibak man kadagi jay nga agasawa. Apay mo, tanay bagam tigas tanak ko. Wan taga sa manday jay. Nabaalan da ti gimatang itikas jay alugan da. Sana all. Kada tayo nga agkakalugaran, isuda laang samot ti adakas jay alugan na. Ay nawaw. No para kanyak, di mo magkasapulan tigas jay alugan anak ko. Una, ngam arapaap ko mati maadaan itilugan na kasjay, tatang. Ay dumteng tulat ta. Agurnong kapay, tanarigat ti mailumlom iti utang. Mano atawan pa nga tatang. Day tate sa ta sigurado. No itang awan pa iti dakila kwartayo. Ano san tayo pa? Ano anya tata? Umayak man, Susi, anak ka. Naimbag abigat yun, nanang. Anya ti masapul yaw. Adda ni Arman, At damot, nanang, apay ka day. mabalin a pag-service talugan yaw. Sa dino ti papanan yaw, nanang. Ijay sintraw. Adda ko man napatag nga ilakad kaw, ngam naladawak moten iti biyahe. Ay nawaw. Ti kaya't yung asawan, agpaitulod kayo iti asawa. Wan ko maanak kaw, tapno nabibiit a makadano nak. Kan tapno mausar mo't laeng at talugan yaw. Tapno saan laeng nga ar-arte di ta paraangan yaw. Ay, kwa. Kasaritak pa'y nga umuna ni Arman, no anya ti maibagana, nanang. Ay wan man anak kaw. Sapay lakuma, tauman nugaw. Anya nga iti ibagak ka ni nanang, lakay.
Siya man bakit? Agrason kalatan Sapay na ibagak nga adda ka dito'y balay. Ay nawa, day takid day. Diyak mo tamutag maniho bakit? May isa, inabangan talaan day talugan. Tapno at dati mai-display di ta paraangan. Titulagan tayo kada Maria. Kat maiparada lang iti dua alawas iti paraangan ta. Saan ang maibiyahe? Ta awan kit nga rod lisensyak. Ay, tulungan nak nga rod ang agpanunot iti ibagak ka ni nanang. Ibagam laang nga datilakad ko intun matamdama. Rasmut day jay. O sige, ibagak nga anusan na latan ti ag-tricycle. Wen, ang mga no ipilit na pag-service day taalugan. Kat maduktalan dati sikreto ta bakit? Narigatan. Anya timbaga ni Armana nakaw. Ay kwa, pasensya kayo nanang. Saan da kayo ang maitulod ni Arman iti papananyo? Ay nawaw, apay ngay. Ay, ada na patag-alakad na intun madamdama nanang. Kasta ka day, ay sayang mag. Anusan nyo langan ati ag-tricycle. Ay katwanan awan mo't pagpilyak. Ada pagplatiyaw. Adda pa'y mo't kit day. Malangarod. Anusan nyo pa'y lang ti aguray iti tricycle di tarwar. Pasensya kayon ananang. Intun maminsan tulangan nga itulod da kayo. Hello, Ma'am Rhea. Ipalagip ko laang analpasin ti dua alawas ang nagtulagan tayo. Ala akong tilugan ko. Kan bayadan yung matan ti balance yu iti abang. Anya nga oras nga umayo alaan, ma'am? Intun bigat iti aksapa. Isagana yu ti bayad Ni Madam Maria ka dineta. Wen lakay. Magtiman ta cellphone. Takasaritak man. Hello, Ma'am Maria? Nalpasan ti dua alawas. Ala akong tilugan ko. Ma'am, mabalinti agpa-extend? Anyat kayat mo asawan, Arman? Ipa-extend mi kumapay, iti oray makalawas laang. Ay nawaw, sapay adati naka-schedule. Kasarita yu pa'y laang ida, ma'am. No umanugot kayo iti kayat may. Times to, ti itod mi abayad. Si kamat gayam ti lumabas, Marisusi. Sa dino ti papanam. Ay kwa maray. Adala mapan ko gatangan ijay sintro. Magmagna ka, Mare. Ha? Apay ngay adi yung amin usaran tilugan nyo. Ay kwa, saanan maray? Awan mo't ngamin nila kay ko. Awan ti agmaneho. Diyak pa'y nakita nga inusaryo talugan nyo, Mare. Sayang mo't. Ha? Ay kwa, mausar to ka day maray. Kasla maiparparada laang matita paraangan nyo. Ay nawaw, saan mo't maray? Si kakit di mo't. Kaya't kumot lang ti magmag na nga agpasentro tapno ma-exercise mo't lang da tao. Song batam day ta bakit? Sikan alakay. Ay nawa, itay pa nga awag dita, babae. Sikat ti makisarita tada kayo mo't lang ti nagtulag. Kasanong nagsingir? Mano ti bayadam aya? Kitaam no mano ti nakasurat dita sang wanam. Ay nawaw. Apay at times 2 mo't tanday toy. Tayo so ti inkarik ba kahit iti nagpa-extend ta? Ay nawaw. Kasano nga rudan ang makabayad tangay? Day tangarod bakit? Sapay medyo dakkel magaya man. No apay mo't ngamin nga imbagam at times 2 ti bayadan ta. I-off mo pa lang dito sa cellphone bakit? Tapos saan nga awag. Nag-text kang tulangan king kuhanan o dan pagbayad ta. Ay nawaw. Ni Madam Rhea samot ti agtuk-tuk-tuk lakay. Anya taramidin tarangay bakit? Di namot ngamin imbagbaga nga umay gayam ita. Susi! Arman! Di urayan ang maumaat kada kayo adwa. Narigat kayo mo't akasang sarita. Bakit makaungay tayo? Agbilak iti talo. Nako. Nudidak pa'y lasangwan. Agayabak iti pulis ta ipapulis kayo at talaga. Ay, da kayo mo't gaya, Ma'am Rhea. Kunak tumat. Adda kayo diti unag. Isubliyo ti susi ti lugan ko. Kan bayadan nyo dagiti rumbang abayadan nyo. Itamat laan. Madam, kurang pa yung aminti kwartami ita. Saan ang mabalinti kasta kanyak? Adda ti kontrata pinirmaan nyo. Isu arumbang laang nga agtungpal kayo. No okay lang kada kayo. Urayan nak, madam.
Agdiskitarak labiig iti bayad mi kada kayo. Agawaam, tadyak kaya ti aguray itinabayag. Siyak pay laang ti stressen nyo man. Anya di mang mangag ko, tatang. Kasla aga-apa damot di tabalay da Marisusi. Adramag kami ti babae di tabalay da. Ay nawaw, asino a babae, tatang? Kabit ni Arman? Saan? No husto tinangan ko. Ti babae, ngakin ko iti lugan ang nakaparada iti paraangan da. Lugan da kanumot day jay, tatang. Tinangag ko itay kat inabangan dalaan. Iso akas taon na iti ungit ti babae. Di da mo lang bayadag. Anya? Anya ti umay mo ibaga, susay. Ay, kuha nanang. Adda ka di pa extra akwartayaw. Ay nawaw, pangala ako mangay iti kwartak. Ingatang kun iti bagas ti kakaiso na akwartak. Alamat ten nanang. An-anom ti kwarta aya. Ibayad mi iti abang nanang. Abang? Abang tilugan. Ah, no kasta. Saan nyo gayam alugan day jay? Ay, kuha. Saan nanang? Inabangan mi laeng tapno adda kumamat ar-arte ti paraangan me. Ay nawaw, anya klase ti kapanunutan day ta. Agsaysayang kayo laeng iti kwarta tapno adda maipasikat yaw. Ay, mare. Ang mga no adda pa extra akwartam dita. An-anom ti kwarta, Marisusi? Ay, kuha. Agsingsingir nga minan ti akin kukwa iti lugan nga inabangan mi, mare. Ti kayat nakot itad mi ti buo nga abang. Ay nawaw, kunak man nulugan nyo day jay, mare. Eh, kuha. Saan, mare? Nagulbud kami laeng. Anya? Gaputa kayat mi nga adar arti ti paraangan me. Nagabang kami iti lugan. Ay una yun ti kasta, mare. Eh, adda ka di maipabulod mo, mare. Mano ti kasapulam aya. Ay, kuha. Dahito iti listaan ti saan mi pa anabayadan, mare. Ay nawaw, medyo dakil mo't gayam. Magatang na ti mano akaban abagas. Eh, maasyan ka kumaakada kami, mare. No saan kami ang makabayad ita, ipapulis da kami kanaw. Ay na mare, ibirbirok yung amin ti pakaisagmakan nyo. No apay ngamin anagabang kayo pa'y laeng. Mala, urayin naklabi, talaag ti kwarta bulbuludam. Ngam na bayadan nyo adagos ha. Ay, una yun ti kastoy, Arman. Ngarod bakit? Nautangan takid di na oras. Si kantumot ngamin. Ah, Nagkari ka pa'y lang at times 2 ti bayadan ta. Anya ngay nga rod ita. Nakautang takit di na oras ka ni Mari Paula. anusan ta? Abayadan bakit? Ay, agbanbanog tala nga agbayad iti kwarta di tamat na usar Ay lakay. na, di kay agpin na tudun dita. Nanang, Itay pa'y amang mangag ko ti saritaan niyaw. Umayak lang kumamang itulod itinatang. Nanang, pasensya kayon. Basol yu adwa dayta. Da kayo tinagdesisyon. Iso adi kay agpin na to down. Makipurdiya kayo kitday. Tapno mabayadan nyo ti utang yaw kini Paula. Pag tinulungan nyo adwa. Anya ngay nga raw kat kalukwan nyo mat dayta adwa. ay, makapabanog ti makipurdya nga agbunag iti bato, nanang. Ay na anak ko, pagadalan nyo dayta napasamak. Inton sumarunaw, saan ngamin at ikinapasikat yo ti pakpakat yaw. Dayta a kinapasikat yaw, tinakaisagmakan yaw kunak tumaw. Ay, nawaw! Agagat ka tapno mapasaya at tibiyag mo. Saan kat at ikinapasikat mo ti ipang pangrunam. Tamang ano day tantupay, ti pakaisagmakan kan pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa,
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Balot! Balot! Balot yun dita, gagayan! Napudot pa'y! Ay nawaw, nakalalaaw ka manan si kasami. Awan lat ibagam no di balot. Balot la ka na yunan. Apay ka di hula. At ka di parikaw? Inaldaw laangan nga aglaklako ka dito'y waiting shade. Gaputay sulaang matam mo katrabaho. Taglako iti balot ken chicharon. Sa bagay, asino kung mga mintimayat ang mga wat itikasken ka? Ha? Sigurado ang marigatan ka nga agtrabaho. Ngamen, saan mo't nga agbatog dagiti sakam? Husto ka. Pudno asan nga agbatog dagiti sakak. Pilayak kit nga raw. Nupay kasta. At dalat tamo ti trabaho kabailak nga ramidan. Kas iti aglako iti balot kan chicharon. Trabaho day ta dagiti tattao akaskin ka, ano choice? Talaga ama diti tabas ti dila day jay ngayula. Bayan yun, tata. Kas jay siguro mati kinatao na. Kulam lang na sino mo ta kapipintasan nagsasaw. Napintas mo't piman, tata. Ho! Kas jay ayaw tinapintas. Dakas ti rumrumwari ti iwat na. Gaya, sa dino ti pagtrabahuan ni Labli ita, tata. Agtrabaho iti laundry shop ni Manang na. Iso man lagaya maman makitak. Busy mo't gaya man iti trabaho na. Busy? Ituloy mo lang tati agarom kin ko na. Ikanak man kititi sa kapulo a piraso a balot na kong. Ha? Agyaman naklaw na tata. Naksayan man ang tilangok. Ay wala. Sukinak mo't sipod pa iti. Mula, ituloy mo lang tati panaglakom iti balot. Di ka maupa iti bagbagati sa bali at tao. Bagbagam tanak mo kabagis. Ay nawaw, apay kaday kabagais. Managuyaw na itangayula. Na, asino man ang tinuyaw na? Ni Sami apilay. Anya? Agraman ti panaglako ni Sami ti balot. Kan chicharon, uyawan na bay. Trabaho ka no day jay dagiti no choice. Ay naapaw, talaga mo't day babae. Sakit ti ulo akanayon ti ipapaay na. Ano sa mabagbagan ka bagis? Aywan, talaga pagsasawak tumanan day babae inton agaway. Anya jay indanon da kanyak si Kayula? Ay nawaw, anya manan ti indanon da kada kayo nanang. Inoy uyaw mo kanumat ti kalugaran tayo apilay. Ha? Ni Sami? Ayuday ka na nakaw. No awan tinasaya at nga ibagam iti padam a tao. Aguli magkalatan. Anya ti pagsakitan tinakam ni Sami, kat pudnumat ti imbagak nanang. Pudnumat asaan nga agbatog dagiti saka na. Gaputad da diferensya na, kasta ti ibagam. Di ka mabutang iti kunada akarma. Ni nanang mo't. Kada kayo adwa, sikan samot ti adda diferensya na. Kasano kuma? Kat kompleto matibagik. Ada dua asakak, dua nga imak, ada dua alapayag ko, ada dua amatak. Kompleto nanang. Kompleto ka nga agpaysa, ngamnay. Daytan samot utak mo ti ayan ti diferensya manakaw. Nalaing kalaunay nga aguyaw. Kumusta kan? Lovely ka anakan. Nasaya at matlat na, Uncle Benito. Adaman kaya't ko adamagan kin ka. Anya day ta, Uncle? Agdataton ka di pala ang deja sa amin kin ka.
Uncle, apay ka de. Nabayagan, kagdataton da jay kang kasan ka di. Uncle. Oh, pabagarotan rin mo pa ilaklunan. Ni Uncle mo. Uray no saan nga agbatog, dagiti saka na, kita damot itsura na kanakan. Nagagat pa yung aglako iti balot, kin chicharon, di tawiting sed. Dumteng tulat ta ka di, Uncle. Lukas ta, adanam naman ni Sami kang ka. Kas na ko na yo, nagagat kan adamot itsura ni Sami. Awan ka po na, tapno diyak magustuhan jay tao. Ay nawaw, mapaanak pa man, iti ayan ni Sami. Idaanon ko kinkwa na tinapinta sa damag. Pudno ka di, tinadamag ko maipapan kada Sami kan labli, nanang. Ay nawaw, anya mananday ta na damag mau si Kayula. Adda ka no relasyon da. Ay diyak ka mo, ti may papan iti day ta abanag. Noan niya nga ta, tinakita na iti day di alalaki. Ada ti diferensya ni Sami. Ngamnay, inaklon tamo ni Labli. Anya ko mati issue dita, kat agpadadamot a single. No siyak lang, saan ako na makiasawa? No day jay mutla ang asami ti maasawa. At least kini Sami, nagagat, na diskarte. Guwapo, kan awan bisyo na. Una, ngam incomplete nga ruday di alalaki. Saan nga agbatog dagiti saka na ako nakmet. Asino ti mayat ang makiasawa iti incomplete akas kinkwa na ngay. Oray mo't tinubyom, incomplete mag. Kasano kumaan na ibaga yung incomplete ni Rambo? Kat kompleto matibagi na. Saan akas kinisame nga ada mapukpukaw? Kompleto nga agpaiso tibagi ni Rambaw. Ngam awan mo't nga ro trabaho na. Kasano ang naibagam akumpleto dayjay alaman? Ninanang mo't. Dayjay paylaang mo't tinakita na. Anya pakpakan mo iti dayjay alable si ka Sami. Ay nawaw, anyot kahit mo sa unyula. Damag ko kat adda ka nung relasyon niyaw. Ha? Uwan, nubiyak ni Labli. Apay ka day? Kaasimot ni Labli kang ka? Kabalang mo tabiyagan ni Labli ah. Diyak amo kang ka. Siguro, adati impakan mo apampaamo kinkwanan niya. Ah, Itikas di akin na pintas ni Lablay. Magustuhan na tikas kin ka, asaan nga agbatog dagiti saka na. grabe ka may. Katpud no may salaang tisakam. Kasano pa yan ni Lablay no kastalaan. Anya tinaknakan mo si ka Lablay. Anya ti kayat masawan nyo lang. Nobyo mo gaya man ni Mr. Incomplete. Mr. Incomplete. Ni Sami apilay Mas daawak launay, taada kurang na dayjay. Kurang tisaka na ngam inayat mo latamay. Anya? Mas daawak no anya tinagustuhan kang kwana. Uray kas jay ni Sami, nasaya at matpiman a tao. No para kanya, kat complete package ni Sami. Kasano kumaan na ibagam a complete package? Kat saan nga rod nga agbatog dagiti saka na? Diwanan. Si kanti complete package ti nobyo na. Complete package laang no bisyo ti saritaan. Ngam no trabaho, ay tsakam mo. Anya? Talaga nga aglablabos dayjay ayula, Uncle. Apay ni Yula ka na kan. Ipilit na nga rod nga incomplete ka no ni Sami anobyo. Ay, no sa anak la nakapagtapal itay, dinanog kung tingiwat dayjay babae. Ni Rambo, tinubyo na day jay, san ka di? Unang kan? Ito rin ni Rambo matanubyo na. May samot lang day jay nga incomplete, tawan ti trabaho na. Day tabiso na mo tinangro na. Uncle. No siyak ti siga, di ka malismaya, iti bagbaga ti sa bali a tao, lovely ka na kan. Amok ano ni Sami ti pakiasawam, napintas to ti masakbayam. Ngamin, oray no kanayon da nga ibaga asaan nga agbatog dagiti saka na, kat nagagat magpiman nga agtrabaho.
Kalpasan ti duataw eh. Nagkalaysata mo't lang lablay ba kay? Wen nga rod sami, kasla ka ano lang ang idinagdaton ka kanya. Anya nga iti plano mita. Agtrabaho ka di ba iti laundry shop ni manang mo? Saanan? Tulungan ka lang nga aglako iti balot kan chicharon. Manusa mo takin, okay lang katikin ka? Una, nadalos mo't day ta ang trabaho. Talaga nagasatakin ka lablay. Ngayon, saan ka kasi tinaduma nita napili ti trabaho? Tinapatag ka niya kat legal at trabaho lakay. Narigat mo't ano awan lang aruden kwartam, aginarte ka pa'y lang. Agbisin ti pamilya ano kasta ti kapanunutan. Sa dino ti ayan ni Rambo, nanang? Ay nawaw, apay asyak ti pagsaludsudam. Amangan ko na, no nakita yo, no sa dino ti nagturungan na. Uno saan, amangan no nagpakada-kada kayo. Ay diyak mo si kanto pa'y nga asawa na, saan nga agpakada. Siyak tulaki dahin, akatugangan na laang. Talaga amang ipaburak iti dara dayta Rambo. Ay basol mo ata isumot ti kinayat mo. Ipanakkel mo iday ta kumplitaw. Saan akas ni samay nga adda diferensya na. Ngamanya ngay ita, kasta ti kumpleto nga ibagbagam. Awan trabaho na, papakpakan laeng ken ka. Siyak nga rodan ti makitsenda sa amin lakay. O na, siyak pa lang ti mga awir iti anak ta. Mano atre ti gatangak abalot. Kasi ti sigo dagat gatangan ta. Awanin ti daddo mga ipagatang mo. Awanan ba kay? Day talaan. Ala, agrubwatak nga rodan, tapno nasapsapan to mat ti panagawid ko. Awan ba kay? Alauna ko mga adda ka dito'y balay. Tama iluto pa iti balot ama ilakaw. Agawa aklat ng tagpalingke, tapno makaawid ak adagos lakay. Isupay mo't ati mapaglakwam itang aldaw. Sika maggayam ti lumabas, lablay. Sa dino ti papanam. Si kamat gayam yola, mapanak makitsinda. Ay, naimbag pa ni lablay. Blooming latta, uray adda anak na. Saan akas kada tao? Ay nawaw, apay akas tati panagkitam kanya. Adda ka dirugit iti rupak. Ah? Ay kwa? Awan mo ki day? Sika ngay, di ka di makitsinda ita. Saan pa? Awan mo inter ni Rambo apagpalingkay. Aywan, adda ni Rambo iti ayan ti kaaruba mi agayim na. Nukasta? Ijay gayam tinagturungan na. Nakitak mat ijay itay. Madama ti siyat da nga agkukumpare. Anya? Umapalaklaunay kinilabli nanang. Apay nilablay. Blooming aging gaita. Adanak na ang blooming latta. Ay wala tanalaing matpiman nga agpilay. Ninanang mo. Katkatawa am iday, takunam nga incomplete ni Samay. Ngam kita am tibiyag da ita. Adayaw anapimpintas tibiyag ni Lablay ngam sika. Kutyon ti pagturturugan na. Kutsika, ano sampay laeng tinadait asakaw. Ay, no amukla ang akas ti pagbanagak. Awanan ata na ilawan kamutan. Nalaing kapay ngamen nga aguyaw ite. Di mo ipangpangag ti maibagbagakan ka. Kita day ta mapaspasamak itibiyag mo ita. Please forgive me. I know I love you. Ay, talaga awan sir-serving nga asawa. Ne, ada kamit kaya men, bakit? Talaga siyak ti pagpungpung tutum Ay, nawaw, napuro ba ti ulo mon? Awan pa'y mati ko nam amang tud kay ti kwarta. Tapno ada maigatang iti masapsapul tayo. Pangala ako mga ititid ko yung kakitawan nga kwarta kaya. Nay. Kaya't munsa mati matakbat. Ay, relax ka layak, bakit? Pangasip at sa iba pang bistabunang at noda ti palikot. Ay, tumalaya ko. Diyak pa kaya, tibatay, talayan. Di ko nam siguro kat di kakabala nakamatag. Dahil lang ang tinabati abalot lakay. Kurang dita ba kayo?
Pang may saal daw lang dita. Inalakmat kit di ti cellphone number da. Agpa-deliver tanton ang. Agsardang ka kunak nay. Ha? Jakmet kayat ti matagbat No kasta nga raw, agsina talangan. Ay, Jak sus. kasapulan ti lalaki akas king ka. Ah, Di ka pakpakita kanya. Tama nga nung matagbat ka talaga. Sina no sina. Asiro ti bot-bot ngayon. Saan layang asya ka ti babae dito lubaw? Ay nawang. Dayula ken rambumat nga agasawa dagi jay lakay. pwede dyan. Kasla bunang pa iti ikam kamat ni Yula ka nila kayo na. Bunang nga agpaiso. Ni rambumat ngamin. Di na panunutin ti masakbayan ti pamilya na. Kaasi ni Yula. Jak amo numaasyanak wen numaragsakan aklakay. Ay nawa. Apay ang kastamot, bakit? Kano nalabas ti pananguyaw na kadata iti. Ipanpanakil na pa'y iti ani rambo ket kumpleto. Saan akasken ka nga incomplete? Ay na, napalabasin day jay bakit? Nakaamiris mo siguro ni Yula. Nauma ako nanan. Nay, anya ti sangitam dita. Talaga sina akong dayarambo nanang. Anya nga raw ket isumot ti kinayat mo. Ano sama anak ko? Naibusan ti anos ko. Amangan no agsubli dito yung balay kat jak makapagtepal. Amangan no matagbat ko kay day. Ay na anak ko. Nakababain ti kastangar aramitin niya. Basol na ananan. Di nakita da kayon da sami ken lablay. Kat no di manon kami di balay da itay nanang. Ay awanen. Katawaan da kayo dagiti tattao. Kita ti tao nga inuy-uyaw mo ide. Ti tao akanayon mo abagaan iti incomplete. Ket iso tinaragsak ti pamilya na ita. Pudno nga incomplete ni Samay. Ngamnay, kita responsable nga asawa. Saan akaskin ni Rambaw at ibisyo ken kinasadot na ti pangruna na. Ay nawaw! No addaman pagkurkurangan wenno pagkamkamalyan ti padam a tao, di mo rebeng akatawaan wenno uyawan. Ngamin, di mo ammo ti mapasamak kadagiti sumaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mabalin ka diti umutang ken ka, Mari Pipita? Nakitak nga mintipos mo kat nga agpapautang kagayam. No may papan iti utang, istrikto akon, Mari Ansyang. Narigat nga minti agsingir ita apanawon kat. Anyat kayat mo asawan ngay, Mare. Masapul nga adda ti collateral, Mare. Kayat mo asawan, saanan amaala itinasaya at asaritaan, Mare. No anya timbaga, iso day jayan. Ay, nawaw. Sayang mo tiplitik ngay may dito ayan nyo, no kasta, Mare. Talaga nga mi nakasapulan mi kan lakay ko ti kwarta. Pagpuunan mi kumata agmula kami manan. Pasensya kan, ngam sa anak nga agpautang no awan ti collateral, Mare. Rule is rule. Sige. Agsubli akto nga rod no ka. Panunutak pa'y anaimbag no anya ti mayat nga ikolateral may. Kumusta nga ansyang bakit? Pinautangan na nga kaditi kayem mo, abak na?
Ay, awan nga rod lakay. Ay nawa, apay ngay. Kasapulan ka no, matikulateral. Ah, anya? Agpanunot ka man kit din, anya ti mabalin nga ikulateral ta. Anya ka no ti collateral nga awatan na. Anya nga tano. Ano, anya ba kay? Adda na panunot ko, lakay. Anya nga ito itaan na panunot mo. Umasidag ka, ta iyarasaas ko. Ang mga nuad na makangag. Agrubata ko, pinyol, lakay. Iti ayan daw kumarin pipita ti papanam. Wan. Anya nga ito na isubre nga inaggamam. Bakit? Ay, nawaw. Nalipatam adagos, no anya jay nagsaritaan ta. May sudaytan, bakit? Wan. Ay. Nangalaan mo iti dayta. Secret kanulaang. Saan ang mabalin nga ibagakken ka? Ay, tas jay. Wan. Kita agmantin paramid mo no isumot lang. No makapasamot lang. Atoy, kitaam. Kitaam anay imbag. Saan matpi man amadlaw? Pulido bakit? Kunak tumatkin ka. Sigurado asaan amadlaw ni Mari Pipita dayta. Sa dino ti papanan ni Ansyang Pinyol. Ag-apply ka di dayjay iti trabaho. Sana nang. Ay nawaw. Anya nga di nakasubre nga iniggaman na. Papeles day dyan, nanang. Papeles, para anya. Papeles ti... Ni? Jak mutten malagit no anya dyan bagana, nanang. Nalipatak mutten. Tanda ni mailaw anak dyan. Apayakas la di ka sigurado iti bagbagam. Ni nanang mo't anya nga minday dyan. Nalipatak mutten. Nian siyang latan ti kasarita yung no sumangbay, nanang. Agul olbod kan samad. Iti anya aga po mga agulbudak, nanang. Adda kayo, no mamati kayo. Basta siya, pudno, ti bagbagak. Adda ti bisita, ang pipita anak kao. Ay nawaw, asino tatang? Awan mo tinamnamaak abisitak itang aldaw. Ni kumarim ansyang. Anya kano ti umay na ibaga? Jagamaw, di na mo imbagan niya. Wano, umutang manan. Siguro adda mo tinakasubra nga inagaman na. Ti ikulateral na siguro daytan. Rumbar ka, tapno mapan mo kasarita. Di mo pagurayan itinabayag di tao. Ibagam nga aguray labiit, tatang. Ipalpas ko pa'y aramidek. Dandanin malpas daytoy. Sige. Ang gawaam, Si kamat gaya, Mari Ansyang. Ay, uwan Maray. In mayak ta addan ikolateral ko Maray. Iswa pangaasim at pautangan na kon. Talaga akasapulan mi ti pagpuunan may tanabang krap ti gardin may. Anya ngay ti ikolateral mo, Mare. Ay, titulo Maray. Titulo ti? Titulo ti daga Maray. Dagayo, Mare. Ay, nawaw. Siyempre, Maray. Isu ka di daytoy jay nagsaadan ti balayo? Sa bali, Maray. Dagami daytoy jay laod. At damat gayam dagayo ijay laod. Ay, kat adda Agul uli magkamilaang ngamen. Iso asaan nga amo ti kaadwan. Anya abanda ti dagayo ijay? Jay asidag ti mangga, Maray. Dagayo gayam dayjay? Sige, itad ko ti kwarta nga utangam. Ngam, agbayad kan to, ha? Uwin ka di, Maray. Di ka madanagan. Saan ka nga itarayan? At damot ti titulo nga ikulateral menu bilang laang. Nakita ti kwarta nga inted mo kin kumari man siyang pipita anak ka. Nagado blue bills. Utang na dayjay, tatang. Itaman pa ya pinabuluda. Pagpuunan da ka nung nga aggarden, tatang. Inikak tadamot ti collateral na. Nagpirmamot lang iti kasuratan me. Anya ti inted na collateral ti utang na ngay. Titulo ti dagada, tatang. No kasta, at dagayam dagada. Adda ka no dagada ijay laod, tatang. Ay, mayat ano kasta?
Narigat agpautang, no awan ti collateral anak kao. Nasaysaya at no dati collateral, ta at least kampante, tirik na. Agpasentro kami kan pinyol ita, nanang. Ay nawaw, apay ijay sentro, anya ti aramidan nyo ijay. Ipadas mi man mati kunadang ag-shopping. Anya? Kaya't yu ti sumurot, nanang. Sanon, awan mo't kwarta, Ay kat ilibre kayo ano awan kwartayo. at da kwartam aya. Adua. Nangalaam ngay. Ibagayo kit day no sumurot kayo win no saan tap no amok, nanang. Sanon, da kayo laangan kan pinyol ti mapan. Okay. Agrubwat kami nga rudan. Gumatang kam tulangan iti pasarabuyo, nanang. Kasano ngay bakit? Nagatang mo ka dito, iti planom agatangam ko ma. Ay, saan pa'y nga rubla kay? Ura siya nga, ituloy tanto lang, tig-shopping ito madamdama. Manganta pa'y man. Panganan tangay. Dito'y mulatan Ado, di mabalin ang panganan dito. Ado pa'y mo ti kwartata. Afford ta ti makan iti daytoy amol. Problema talaang ita no pangibat ta kadagiti ginatgatang talakay. Itugot talatan ba kayo? Saan ang mabalin nga ibati? Narigatan. Ang mga no takawon da. Anya ti aramidin ta dito'y mall pipita anak ka. Anya kumapay tatang, ag-relax ta Ay, mabanog man ay nabagmag na no kastulaan. Ni tatang mat, worth it to kadiday taaban nugyo. Manganta pa'y sakbay nga agpa-footspata. Nabsugak pa'y mahig ka na kaw. Ay nawaw, nabsug kayo man kan saan, mangantayo lat na. Tapno maramanan nyo mat ati makan dito'y mall. Sagpaminsan laang mat no agpasyar tayo tatang. Isupay gida paggastusam no kwa. Okay laang tatang, adamat kwarta. Alala, daking karita. No kastati kayat mo. Mang restaurant tangarunan anak ka. Aguray ka. Kasla damari ang siyang kanila kay na timakit-kita ka. Mas matgayam ti makaniti dahito ang restaurant ba kayo? Unya rod, iso na laang ta nakangin naman. Ay nawaw. Bakit? Hindi kumaring pipitang kay Jayda dyan. Ha? Aywan. Ay sos, nakita datan samot lakay. Kita akit mayak ti isam na. Ay, awanan. Huwag niya ngayon tarabidan ta ba kayo? No kaano anagmulta, inpasyar namat ni tatang na. Agturong na dito ko yun ayan ta ba kayo? Anya ngayon tarabidan ta. Ay sos, awanan Maamuan a pinag-shopping ta ti kwarta nga inutang ko. Sa pa inrason ko apagpuunan ta. Ngamen, nabangkrap ti gardin ta. Dahil tangarod bakit? Asidag talong. Lingdam lang ti dagduma ang ginatang mo. Tapno di na makita. Narigatan. Kunak tumat, da kayo tinakitak marian siyang. Ay, akwa. Inpasyar mo matgayam ni Tata Domeng, Mari Pipita. Wala, tapno saan ang maboring ijay balay. Kantap no mapadasan na mati agmol ako nada. Ay, mayat ti kasta, Mari Pipita. So nalaang ta makapabanog magdabagmag na na doma. Ay, kasta talaga, Tata. Nagasat kay Kitdi ata at da kwarta ni Mari Pipita nga anak yaw. Sa bagay matkindi saan talaang ngamin nairuam. So ano da duma kita agreklamo ta. Makapabanog ngamin no saan nairuam ti bagay. Iruam yung amina na tata. Saan mo ta parikot ti kwarta ka na kayo kahit? Kasla allergy na nga rod ti agmol pare. Mayat ti agmol, Tata Domeng. Ay, Agpasyar mat sagpaminsan tapno makapag-relax. Madimat ano ije balayo akanayon ti ayan mo. makapadanag mo't bakit? Ay, nga rod lakay. Naimbaglangan ata saan nga ado ti saludsod da. Anya ngayon ti plano mita? Agawit talangan lakay. Kasano ngayon dagiti igatangam ko ma?
Inton maminsan ton. Ang mga numasabat taman ng damari pipita kat biglakit di asingirnak. Rong timing mo't ngamin na kita. Una yan. Ni kumaring pipita ka dito mauawag, bakit? Huwan lakay. Ay nawa, awag mo't nga awag dito tao. Kasano daytan? Sungbatan man kit day no, naturad ka. Nasurok nga minan ang makatawan di utang ta. Sigaw lang di makisarita, bakit? Jakam mo na niya ti bakakin ko na. Yan may isa, da kayo mo't tinagsarita iti. Ay, oray siyak lakay. Jakam mo na niya ti bagak. Ay, anya nga ti ibagak kat saan tamat ang nagmula. Naibus ti kwarta nga inutang ta kat saan anamulaan ti gardin ta. Bay, ampay nga ro dita, bakit? I-off mo ti cellphone mo. Tapno di nakakulukulitan. Makatawanan ti utang ni Mari Ansyang kanya. Ay nawa, i-text mo nga minan ata umay agbayad. Di na matreplyan dagiti text ko, tatang. Kasano nga roon na ita? Adda ti titulo ti dagada kanya. Ngam kasla di damat madanagan. Awan matanti kunada nga agbayad na. Nangingina pa itadaga, ngumtigatad nga inutang da. Nakaskas da o nga ro, tatang. Irwar mo man, titulo ta kita ag anak ko. Apay ka di, tatang. Amangan man no piki na ita titulo. Nupod no kumaaku ko ada data. Kit madalagan da kuma. Nangruna nangina ti daga ita. Aywan nga agpaisoan niya. Apay ajak na panunot day jay. Talaga amang lukluko dagi jay nga agasawa, tatang. Aga ti imbaga dagiti masiknan king ka. Peke day ta at titulo, tatang. Ay no. So, matlagayam a relax dalaan. Ipabarangay ko man dagi atat tao. Saan anasaya at tikastang aramid da? Peke matgayam ti titulo da. Lukluk kwandala ang tipada da at tao. Sapay medyo dakkel ti inutang da. Day tangarod, tatang. Ay, Pagpuunan mi iti garden ko na ni Mari Ansyang. Namjak ka mo Awan mat nakitak na imula iti sigod agar gardenan da. Da kapitan mati kasarsarita ni nanang lakay. Anya nga tatiw may day baga? Ay sus, kadwa ni Mari Pipita. Ang mga naduktalan nan apeke jay titulo nga in collateral ko iti utang talakay. Ay nawaw. Ay, jak kayat ti maibalod, bakit? Ay, oray sak mata. Asino mat nga ti mayat ang maibalod. Nay. Agturungan ni nanang dito ayan tabakit. Mangibabain kayo adwa. Ha? Rumor kayo, tasangwan nyo dagi jay. Sangwan nyo dagi tinakautangan nyo. Nakababain kayo launay. Ay, nanang, anyang iti ibagami, chay. Ay kada kayo matan at makaamungag palawag. Ay. Asino nga may tinang ibaga nga ikulatiralyo ti peke at titulo, Sa dino tinapanan ti utak yu adwa. Agpada kayo nga awanan nakam. Ay nawaw. Ay na, please Mari. Di na kam ko makadiidimanda. Maasi ka kumakada kami ta sa hawak, maray. Saan ang maiparbang tikas diyang inaramid yo? Siyak pa'y lang ang tilukon nyo. Eh, kasla saan tamat nga kumari ano kastala ang Mari. Day tangarod. Kumare na. Nga maaramid mo pa'y lang ang timang loko kanya. Peke ti titulo ti daga nga adda kanya. Isumit lagayam a-relax kayo nga agasawa. Ay, pasensya kan Mari. Talaga lang ngamin agipit kami. Nangus-usaran nyo iti kwarta nga inutang nyo? Kwa Mari. Pinag-shopping nyo amin? Ti kunam kanya kat pagpuunan nyo iti garden. Si kamat pinyol, may sakamat akong sintidor. Awan nagdumaan nyo iti asawang. Maray, pasensya kan. Please Mari. No siyak lang, Pipita. Ituloy mo nga idimanda da kita, tapnog nakam da. Nangal-alaan damat iti kastalaing da. Nanang. Wala na, kasta talaga ti aramida.
Amangan no pakawanek ida, kat aramiden dan tumanen iti sabali a tao. Jesus. Ay, agyaman nakpipita na kaong. Ikam dagita at tao, iti pagnakmanda. Ay nawaw! No awan ti ikolateral mo, ibagam ti pudno. Di ka agaramid iti may kaniwas tapno laang pautangan da ka. Laglagi pam, ano dakas ti aramid mo at adda amay sagmak ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umay agpasyar ni Unyok dito'y balay inton bigat, nanang. Ay, mayat dayta. Manu atawon nga minan ti relasyon nyo iti dayjay nga Unyok, gini anak ko. Makatawanan, nanang. Day, makatawon mo gaya man. Nanang, plano mi nga roden ti agkalaysa. Ay nawaw, ibagam ata umay pay dito'y balay, tapno makasarita mi kinitatang mau. Iso nga rod, nanang. Sagpaminsan tumag ngamin nga agpasyar. Ata bisimot nga rod iti trabaho na. Ibagam ama siya pa nga umainton bigat, tapno ado ti mapagsaritaan may. Nangruna pa'y plano yugayam ti agkalay siya. Saan mo't ama balin abasta agkalay siya kay latat? Nasaya at may tanapanunot mo ti may onyo. Italaang manen ang nawayan da tao ang Pedro. Anjay ko na ni antim saleng. Plano yung kano kini Jenny ti agkalaysa. Unang kail. No, okay lang kada kayo awa na. Syakpay. Okay lang kanyak. Ni antingay. Ay, dalakalaga kasaritam ni antem. Agmerienda kayo pa'y tatang. Unyok. Agyaman na, Jenny anak ko. Ay, ninanang mo. At dala na pan naginatang iti ayan ti kumari na tatang. Anya ka dumanay. Pangaldawan tayo. Kaistoryayo kay din ni Unyok tatang. Tano sumangpot ni nanang, di kay tun makapagsarita. Sigurado nga ado ti sa una dayjay. Nay, si kabot gayam dayta, Marisalang. Adapay lakom akarnay, Mari Anseng. Adupay amaray. Ikanak man iti 2 kilo, Maray. Asino jay bisita yu ay amaray. Nakitak nga iti ayan yu tinagturungan tinakamotor alimabas dito'y balay. Ngam nakapsot ti matak. Jak mairupaan no asinaw. Ay nawaw, ni Unyok dayjay, Maray. Apay maray. Agkalaysadan kan Jenay. Wain, plano dati agkalaysa. Isumula ang timay sa apagsasaritaan mi ita. Ay kat mayat ano kasta, Marisalang. Addan to pakipanganan minukwa. Ngam saan pa'y asigurado, Maray. Kilatisak pa'y anaimbag dayjay nga Unyaw. No, agkalaysa kayo. Mabalin mo nga agpatakder kayo. Iti kalapaw yu iti abay bay. Nalawa pa'y bay. Dita pagpatakderan niyo. Adamit ti simple akalapaw ko, Angkail. Da kayo noon niya ti mapagsaritaan nyo kanjine. Basta siya umanugutak agkalaysa kayo. Nukwa, pagsasaritaan tayo, ti kalaysa kayo. Anya manay, ti kalaysa amang mangagaw.
Ay, nawaw. Si kaki di mo bakit? Kalay sa daon niyo. Kinti anak ta. Nagwanak ka din? Unay kan bakit? Kilatisak pa'y mati maasawa ti anak ta Kasla di mo matamam mo ni unyaw. Kanunay pa am mo magpiman ni Gina iti. Agda-datong pala. Basta, siya ti masuraw. Di ka man agpakalaing dita, si ka, Pedro. Agsarita ta inton madamdama, unyaw. Wan, hante. Ibagam matante kayat mo nga ibagakin ko na. Tada kami mati agsarita inton madamdama. Agluto kami lang kini Gina iti pangaldawan tayaw. Hey, unyok. Pasensya amon niyan, Teng. Kasadya talaga day-day. Kumusta kan unyok nakang? Nasayad latamat, Auntie Saleng. Anyat pa ka kumikumam itangay. Bisyak iti trabaho, kante. Isumot lang ti may sama kagapo. No apay asag paminsan lang agpasyarak dito lugar yaw. Ay nawaw, rapas maggayam ti ima day ti alalaki. Ha? Ante? Ato ka dito parikot? Ming-ming-mingan nyo magtidakulap ko. Apay ka di ha? Ay kwa. Okay kayo lang ka di, ante? Mabit man laang ta mga lak iti danaw. Makain inumak mitin. Nagawi din ni unyok, nanang. Apay akasta tila ngayo. Kasla madanagan kayo launay. Sinaamon day nga unyok si Kajinay. Ay nawaw, iti anya aga po, nanang. Diyak kayat day alalaki para king ka. Apay nga rood, nanang. Nasaya at mati pa nagsarita yu kini unyok itay. Diyak maawatan no apay akastamot tanti bagbagayo. I-break mo day jay. Agsapul ka laangan sa bali apaki asawaam. Kayat yu asinaak, ngam di yu mat ibaga no apay, nanang. Namin anon adaras anakita yu ni unyok, ngam awan mati bagbagayo. Kunak man no kayat yu amanugangan ni unyok. Nagbaliw ti kapanunutak. Ay, di kay maawatan, nanang. Ibagayo mat ano apay, tapno maawatak mat. Rapas ti ima day alalaki. Kat, anya ko maitan no rapas ti ima na, nanang. Di ka mabutang no kabilan na ka day alalaki, Kayat mau ti makiasawa iti lalaki abayulintay, Ginay. Di ka maawatan bakit? Nasaya at matatao ni unyok kahit. Hay basta, jak kayat ang makiasawa ti anak ta iti day alalaki lakay. Rapas magayam day tao. Kahit anya kumano rapas ti man ni unyok. Nakabubutang nga raw. Kasanaw, no agasawa dan tao kakabilan na ti anak ta. Di ka asinto ni Ginay. Oho, kalukwan na ita bakit? Iso nga ro ti pamati dagiti lalakay kan babakay. May sakamot adi makaaw-awat, Pedro. Di daduman tupay dita. Sana rapas ti ima ta. Ngam kita kabilan na tama ito kita asawa ta. Anyat kayat mo asawan? Sana gapo tarapas ni unyok. Kat pagpanunutan mo tan iti dakas bakat. Apay kami napatsyon ti kakasta pamatay. At dalatama iti tao Nung nagtuma. Katrason lang ang tarapas na ita. Rapas man ka saan. No sa iro ka talaga. Kumusta nga'y Marisaleng? Anya tinagsasaritaan niyaw? Saan na matuloy ti kalay sa dajini kan unyok maray? Ay nawaw, apay nga'y maray? Rapas maggayam ti ima day nga unyok. Anya? Nakabubutang maray. Dagiti tao arapas ti ima na bayulin ti kanaw dagita maray. Si kakit dimot maray. Apay ngamin nga ima ti pagibasaram. No para kanya, kat saan apod no dagita maray. Agdamot pimanen ijay tao. Saan arason ti rapas nga ima, tapno dangram ti padam a tao. Ni andi aka anakak maray, rapas ti ima da ijay, ngam kitaam, naragsak ti pamilya da ken ana.
Ha? Adaman salud-sudakin ka, Jenny. Anya day taon nyo? Adaman nadlaw ko kininanang mo. Hindi nagpasyara kanya balayaw. Kasla day umot ang tirik na kanyak. Akon ka di nadakdakamat naking ka. Nakadlaw ka matgayam. Hay, jak man ang mo kananang. Ti kayat nakit sinaan ka. Kontraan na magtiplano tangag kalaysa. Ay nawaw. Apay ka numan. Wan atarapas ka no ti imam. Anya? Amumot ni nanang, patsin na amin amangag na. Mabutang ka no, tamangan no kabilan nakto no agasawatan. Ay, saan Saan ang akasta klase ti tao? Wen, rapasak. Ngam saan ko nga ugali tagkabil. Kabailak ka pa nagnakanday ta, Jenny. Wan, amok matay taon nyo. Uray ni tatang, saan matlaang amamati iti kakasjay. Nilaang matnanang ti kasjay ti panunot na. Umayak man, Auntie Saling. Ay nawaw. Anya ti aramidam dito'y balay, unyaw. Awan ni Jenny dito'y. Da kayo ti kahit ko ang makasarita, Auntie. Pangasyo ka di Tao manugot kayong agkalay sa kami kini Jenny. Di kay agbutang iti rapas nga imak, Auntie. Rapas nga agpaiso ti imak. Ngam sa anak akas iti pampanunutan nyo. Nasaya at akatao. Kasabay ko taikan na kiti gundaway tapno maipanagnag ko apod no ti ibagbagak. No awanan ti ibagam, pumanaw kan. Bisiak ita. Pangasin, tadi ka manaktak. Sa dino ti ayan ni Ginay, Pedro Lakay. Nagpasintro na kanoon nyo. Ay nawaw, talaga nga ipilit dati at kalay siya? Kanya garot ti marami itam. Kat ay-ayatan damat itong kalmaysa. Hindi pa'y ko ba napalabas at awan na nagkalaysada no di mo kinuntra. Talaga atangkan ulo day di adjinay. Idi pa'y nga ibagbagaking kwa na nga ibrik na ni unyaw. Ngam kaslawang madengdenggen na. No kaya't datag kalaysa bakit di mo lapdan mapantitawanan. May siya ka mo, Pedro. Kasano no agasawa dan tao, adadakas nga ramidan da di alalakay, iti anak ta. Ay, talaka na yun, di bagbagam saling. Tirapas nga ima ni unyok, ti isom. Ano ka di nga ibagakin ka, asan nga ima ti pagbasaran. Kita ang dabete, kalakay na. Saan arapas ni Poldo? Ang kabilin naman ni bakit na. Kaya ta sa wanday ta, adanay tayo na tao. Mabalenti ag istambay dito ayan mau, Mari Anseng. Sige laang, Marisaleng. Awan parikot dita. Kasla maditimud mo ita. Hay, siya konti madanagan, Maray. Apay ka di aya, Maray. Matuloy ti kalay sa Regine kan unyok, Maray. Ay kat mayat ano agkalaysadan, Maray. Idi pa'y piman na palabas at awan a plano da dayta. Ngam kinunkontra mo nga main. Anyat ko na, Maray. Ay nawaw, di nakitaan na kasta, Maray. Di balin ano rapas ni unyok. Tinapatag at dinadangran ni Jenny. Awan pa'y mo't tinangag ko at dinangran ni unyok, Maray. Rapas, ngam no para kanya kat nasingput mo. Hay, awanan, Mari Anseng. Unay kan, Mare. Imbes sa maragsakan ka, ta nagkalaysamot lang daon yung kunjene. Ngam saan, takas tamot tante bagbagam. Madanaga na nga rod, Maray. Ay nawaw, si Kati ayan ti parikot, Mare. Anya ko matipagdanagam ngay. Kasano nga raw, no kabilan na ni Ginay. Agindi pakad. Maminsan lang ang makiasawa ti anak ka. Kasano ang ma-enjoy ko kakasta mo nga raw. Ay nawaw. Imbagak ba gaming king ka? Adi mo patpat yun na kita pamati day. Saan nga amin amangag mo kapatsyan? Rason lang, dagita tatawa bayulinte.
Day tarapas nga ima. Podno tinaibaga nila kay mo, Maray. Saan aga po tarapas ti may sa tao kat violent ti matan. Jay kunada nga road. Adda ijay tao, Maray. Rapas man kan saan, no dakas ka talaga. Siya akong taglaba pa kay. Siya kun, unyok lakay. Kabagalak mo. Awan taramito kita. So, tulungan ka ba kay? Siya taglaba. Sika tagluto. Okay, no kastati ko nam. Ayaw gayam. Kaano man ang check up mo? Inton lunis pa'y. Ada ka di pa yung vitamins mo? Adda pa'y madkit de. Sige. Di mo liwayan nagitin reseta ti doktor mo. Tapno na salon at to ti anak tamo ipasngay mo. Wala kay, awan pagdanagam. Mala, panawan ka nga rudan, tagluto akmat. Si kamot tan ti makaam mo nga aglaba dita. Sa dino ti papanam sa laing bakit? Iti ayan da ginay, lakay. Ay nawaw, apay iday. Unay kan pidraw. Anya kumapay. Mapangko ida sarungkaran Manu abulan meten ajak nakikita ti anak ta. Manu abulan? Kano'y may damapiman nagpasya dito'y balay di na palabas sa alawas. Ay basta, agrubwat akaw. Amang ano kabilan meten da nga unyok ti anak ta. Kumusta ngayon, Ginay, anak kaw? Nasaya atlat tamot nanang. Nilakay mo ngay. Madama ti panaglabana. No kasta, iso ti para labayaw. Una nang. Ay nasaya at nga ron ano kasta. Tapno saan asika ti mga ramid iti amay. Ninanang mat. Awan pagdanagan nyo, ta responsable ni unyok. Uray jak ibaga, aramidan na latang. Kan may sa, napanagnak ako nanang. Tiyan niya. Uray rapas ti ima na, kat di na maaramid ti mangkabil kanyak nanang. Nagapa kami idi na palabas ng aldaw. Ngam isupay kit di tinagpakumbaba. Anda kayo magkayam na lang. Agmerinda kayo Inton madamdama anak kaw. Napsugak pa'y. Adda ti Diyos ken sandwich si Diya kusina. Bangala kayo latay jay. Agsarita tayo to, inton madamdama. Aglabaak pa'y man tapno mamagaanay. Kumusta mo daon niyo? Kun Ginay baka... Nasaya at ti kasasaat ti anak ta ijay lakay. Napintas latta kun saan kano kabilan ni unyaw. Kunakto magamin ken kabakat. Ay, pagyamanan iti Diyos tanasingpet mo gayam ni unyaw. Pinagsasawampay itay. Kamalik day jay lakay. Pagkadalam ko marita bakay. Saan atirapas nga ima ti pagbasaram? Taan ta nagitirapas ti ima na. Ngam, ulitan mat nga asawa. Adamat nagitisan arapas. Ngam kabilin damat ti asawa na. Pudnok ti bagbaka ti kadwan. Adalat ta ti tao amang kontrol iti bagina. Saan arason ti kinarapas? Kamno dangram ti bata ba tao? Saan adakas no patsyan tayo ti pamati dagiti natataengan. Ngam saan kumaarason dayta tapno iruruman tayo ti pada tayo a tao. Saan at ti kinarapas ti pagbasaran. No diket ti adda iti kaunggan. Laglagi pan tayo nga adda kada tayo no kasano a kontrolan tayo ti emosyon ken bagi tayo. Tapno saan a madangran ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ti anak tagay, Rosie bakit? Ay, jak amo no sa dino tinapnapan di ang tao lakay. Naglibas mo't manen. Ay nawaw, kat nurabiin. Saan mo't nga rod ang nagpakada lakay? Amo mo't di putot mo, nalaing aglibas day dyan. Ay nawaw, abangan naman, noon nga tinapasamakin ko na ditan. Day di pa'y tikunam, at dalakit dinapanan na. Sa bagay tangken ulo mo't kami na niya nga anak ta. Urayan niya klase ti pamagbaga ti maramid awan na ta. Ata impluensyaan mo't ngamin dagiti gagayim na. Oo, na yan ti kasto yung mapaspasamak. Sakit ti ulo la akanayon ti ipapaay na niya rin yan. Nasayaat mo at nanagawid ka, Rinyel. Tatang, sa linaw tinagapuam. Kwa, tatang, ibagam tipod no kunak na Adalang project ni naramid mi kadagiti gagayem ko, tatang. Di ka man agulbod. Project la akanayon ti rason mo. At nakada kayo ano di kaya ti mamati. Basta siya, imbaga ako na niya tipod no. Yak kaya ti kasta pa nagsasaom ka na kami iti inam, ha? Saan da ka pinadakkel tap nagbalin ka sakit ti ulo may kaninanang mo? Aglubata ka on bakit? Kunak man no aginanaka italakay. Kuma, ano mo ti maaramin iti garden? Sayang ti aldaw. Itugot mo ni Rinyel lakay. Awan klase na ita. Di namot nga rod kayat. Sapay sa balit ti ugali da nga anak mo. No ipilit kong itugot. Amangan na niya manan ti aramidon na karagiti mulak. Ay naapo, ay jakamun. Agbatilangan. Tapno, anda ibabaon mo dito balay. Sana mabalin ti kas niya aramidon na di tao. Wan lakay. Isulaangan ti ibaon ko agumatang iti pangaldawan tayo. Banguslatan Mabalin mo. Ibaga mailuto na matan ti gatangan na. Wala kay. Nay, Rinyel, nakaring ka mo't gaya man. Tulungan mo't ninanang mo diti balay Nalawag. Muntatang. Ala, agrubata kon. Agluto kayo iti pangaldawan tayo. Ta dituyak amangan inton alas 12. Umay ka man pa, Rinyel anak ko. Apay ka dinanang. Umay ka, taibaon ka gumatang. Ay, nawaw. Mabalin mo tada kay latan ti mapan, nanang. Siyak pa'y laang taibaon mo. Kit-kita anagado ti aramidak. Ala, muti nga rodan ti may gatang. May sakilo abangus laang ti gatangam. Kan sinigang pa'y gayam. Di mo liplipatan na. May talang. Wan, agawaam, tagluto ka pa iti pangaldawan tayo. Adak manan, nam tinarda. Ay nawaw, adda ka manan. Saan mabalin nga utang ti abang dagiti cellphone papaabangak At akwarta kan ti, si kakit di mo. At yun kita. Nangalaam iti kwarta mo nga, Rinyel. Awaran ti ato asal sudan ti. 10 pesos per hour latta ti abang, saan ka di? Wan. Muti nga rodan ti may sa cellphone. Abangak manan. Atoy. Agpili ka noon niya ti kayat mong abangan dita. Tayo tulatan nanti. Mala, sumrek ka nga rodan. Narigatan, mga no itaray mo mati cellphone ko. Anong sampay lang ang tinateng asida, gardula kay? Ay nawaw. Apaya kasta bakit? Awan bangus aya. Ti kunam kat bangus ti pangaldawan tayo. Iso nga imbaon ko ni Rinyel agumatang. Ngam aging gaita, saan pa'y anagawid? Anya? Hey, jak amo day aputot mo. Sa tinungarudan tinapanan na. Day tati jak amo. Na yan na dya tao. Ala, mangan takit din lakay. Anusan tati natang asida. Anyangay nga rod. Agsagana da dya tao. Agawid lang talaga makangag kanyak. Di ka madanagan lakay. Sa pulak inton madamdama. Nanang?
Dito'y lang ang gayam ti ayan mo. Imbaon ka agumatang. Saan atap no umay agtambay. Ken cellphone dito'y ayan ni Antim Narda. Umuna kayon nga agawid na nang. Agawid ak tumat lang, inton madamdama. Ay sana mabalin. Agkuyog tang agawid. Ninanang mo't. Ada pa yung nasuro kamay sa oras ko dito eh. Sayang mat ati binayadak. Di mo ipilit ti kayat mo. No imbagak nga agawid ta. Saan anasaya at ti kastangar aramida ma? Ninanang mat. No, apay ngay may kayo pa lang kami dito eh. Ayan ti bangos ngem pagatang ko ken ka Awanin ah. Ay saan asyak ti luklukwam? Kasta unay ti ungit ni tatang mo itay alas 12. Adda ko makiddawakan ka, Mare. Anya dayta, Mare Rose. Numabalin kat tulungan dak ko maamang bagbaga iti anak ko, Mare. Kasanungay kat anak mo mat dayta, Mare. No umay agabang iti cellphone, di mo kumaikan, Mare. Anya? Tapno saan nga agruam. Talaga ngamin adi na denggan ti ibagami kan kwa na. Nang runa pa'y no adda dagiti gagayim na. Sige. Ay na, agyaman naklaunay, Mare. Dakkel atulong mo kada kami dayta. Talaga ngamin amarigatan kami amang bagbaga iti anak mi. Abangak manan ti may sa cellphone mo, Ante Narda. Mano nga oras? Anda 50 dito yan ti. O di 5 nga oras. Waran ti. Mala, agawaam ti sumrek. Ang mga no adda makakita ken ka. Aglemang kalangan iti bakanti asiled. Di ka madanagan, tadamot signal ti wifi ijay. Agyaman ako na yan, ti. Ay na, the best kayo talaga. Mala, agawaam kit din, ta mga numakita na kamanan ni nanang mo. Siyak tumanan ti apaan na. Ariglado, ante. Ano sakpay lang taglamang iti bakanti asilid. Kinapatag, makapag-cellphone na. Ay, pasensya kan, Rose. Sayang mati income ko kuman, no aramidak ti kayat mo. Riniel, ikanak man iti danom dita. Siya kun ti mga lalakay. Ay nawaw. Di mo ibaga nga awan manan ni Riniel iti balay. Awan nga rod lakay. Ti amok kat adday ti silid na. Tati ko na nakat ag-review ka no. Idi mapan ko kitaan. Awan matan iti silid na. Oo, nayan naya. Mauma ako ni tikas di nga ugalin di anak mo. Ay, uray siyak lakay. Managlibas la unay. Abangan mo, no napanmanan itayan niya ang tina anarda. Abangan no madamang ag-cellphone manan ni Jai. Day tatijak amo lakay. Imbes nga damalpas ko at trabaho. Awanin taday talatan mang sapsapul iti managlibas nga anak tati arami. Anya ti masapol mo, Mare Rose? Adda ka din ni Reniel dito'y, Mare. Ha? Apay ni Reniel, Mare? Naglibas nga rudmanen, Mare. Ay, nawaw. Managlibas mo't day nga anak mo anya, Mare. Ay, wun nga rud, Mare. Isumutin ti paka-estresan mi nga agasawa. Saan ka di nga imay dito'y? Ay, awan mo't, Mare. Sigurado ka? Ay, nawaw. Agsirip-sirip ka matan, Mare. Awan ni Riniel dito, ay kunak lang arudan. Ay, sa di naman nga tan tinapnapananday di at tao. Ay, unay ka Narda nakaw. Ay, nawaw. Apay manan aya nanang. Anya ti basol ko. Apay akas tamanan ti panagsasauyo kanyak. Apay nagulbod kay ti kumarem. Nakitak nga may ni Riniel dito itay. Ha? Ay, shh! Tangiwat mo ka dinanang. Amumot naglibas jay ubing. Apay akanunungam pay lang tidakas nga ramid na, Sayang nga rod, nanang. Sayang te. Sayang ti abang ni Riniel. Isupay mo't nga income ko no abangan na ti cellphone nga ipapaabang ko. Saan ka day nagpatulong ni Rosikan ka? Wan ko nampay kan kwa na ide. Ngamanyater aramida mita. Ay, basta. Sayang mo ti income ko no kasta ti aramida. Awanan asino ti agabang kadag iti cellphone nga ipapaabang ko nga no kasta laang, nanang. Si kamat gayam, Nana Berta. Anya ti masapol mo. Adda ni Reniel ije balay. Anya? Nagulbod ti kumarim kan ka, Narda.
Inlamang na lang ti anak mo. Tanegosyo na kanungarod day jay. Ay, una yan ni Marinarda. Ala, mapan kay jay balay. Sukunam ti anak mo. Una na, agyaman naklaunay. Sanak pa'y nga agawid ija balay. Di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan kawan. Una na, agyaman nak ititulong yo. Ayawan anyaman na nakong. Ar-aramidak laang no anya ti ambok ahustaw. Irwar mo ni Renyel, Maray. Na, saan ka di ngayon bagakyan ka nga awan ti anak mo dito, Maray? Di ka man agul-ulbod, Maray. Renyel! Renyel! Ay nawaw, di ka agi skandalo, Maray. Rumwar ka dita! May sa! Dua! Apay matagas na nanang. Bugkaw kayo, bugkaw. Apay ka di aya. Umay ka tagawitan! Ipatanda ka. Sumurot ka no di mo kaya't anitatang mo ti umay mangiguyod kan ka dito. Ay, tayo cellphone ko. Ibati yaw. Kukuha mo ta cellphone mo. Ala, agawitan rin yan. Nalaing kang aglibas, ha? Sa dino tinagapuan niyo, nanang? Ay kwa. Iti ayan ti kumaray. Apay ka day. Ibagayo man ti pudno? Ay nawaw. Anya pudno. Da kayo tinagpulong ka ni Mare Rose niya. Ay awan na muk dita. Di ka agulbod, nanang. Amok asika. Asino kumapay nga iti daduma? Malatap no awanan ti adu asam. Wan, siyak tinangidanon iti gayam mo. Ta saan mo't anasaya at tikas di ngay naramid mo. Nukas kin ni Renyel ama naglibas mo't ti anak mo. Anya nga tamot ti Mariknam, nukas ta ti aramiden ni Rosie kan ka, Ha? Ay na anak ko, tulungam kit di ti kumarim amang bagbaga iti anak na. Saan akas ta suportaram pay laeng mo't ti kinatangken ti ulo na. Di ka agbalin arupat kwarta kunak tumag. Anyat kayat mo si Karinyel. Daytoyin ti ibagbagak. Awalat araramide mo no diag libas. Anya mo't ti kasta? Saan mo ta kanayo? Di kan sumungbat. Dakas ayat ti aginjoy. Kayat mo ti aginjoy. Sige, alam na iti gamit mo, tapumanaw kan. Ha? Tangay managlibas kamot lang. Itugot mo lang nagiti gamit mo, tapno nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Tatang, dahita ti kayat mo, saan ka day? Siya kung kaginaw kinanganan tayo na. Ha? Lumalpas, sumurtak ka ni tatang. Tulungan kang trabaho di garden. Itaman pa'y. Hanggang lumalpas, mapanak itayan niya Antinarda. Apay ijay? Ituloy ko ti buy-buyag iti cellphone na papaabangan na. Oray 2 oras lang na nang. Lumalpas, agawid agtumot la adagos. Wala. Basta tulungan nak ngagbunag. Kan 2 oras lang ti panagbuyag, why? Okay lang ka na kayo, tatang? Basta tulungan na kami pa'y kaninanang mo. Kan saan ko man natangkan ti ulom. Nuanda pa panam, agpakada ka. Sana kas nang aglibas ka. Kandi mo kumasobraan day ta cellphone. Huston ti 2 oras sa panagbuyam. Tapno maaramid mo matlaang adag iti responsibilidad mo. Wala nang. Di kayo madanagan. Manipo dita, agbalbaliw akon. Diyak kaya tapagdalawan dak. Naawan mo't ammo kapapanap. Anya man ang aramidam dito, Rinyel. Kasi tisigo, danti. Pasensya kan, ngam saan ko nga ipaabang ti cellphone ko ken ka. Ammo ni nanangan ti. 2 oras ko lang. Ti ko nanak ag-message kanukin ka. Kanaw? Uy, titulagan mi katag cellphone ak iti 2 oras ita. Ngamin, tinulungak ida iti trabaho da. Ay kat mayat ano kasta. Tulungam dagiti dadakkal mo, Rinyel. Nay, ninanang mon samatan to'y nag-text. Agoray lang nga, tabasaag. Oh, anyati ko na nanti. Mabalinan? Wan, 2 oras ka nulaang. Yes! Yes! Kasta kumaaka na yun Danggam ti pamagbagada, ta para matday ta iti pagsaya atam.
Kantap no saanan masapul nga aglamlamang ka tunggal umay ka dito'y ayan ko. Waranti, sa bali akitan. Ay nawaw! No kayat mo anasaya at ti pagbanagan ti biyag mo, aramidem nga rod anasaya at ti responsibilidad mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti masapul mo, Paula, nakaw. Umay ko lang sa ludsudan no ipapaabang yu ka diti may sa apwesto iti abay ni Mirasol, Antisabet. Kayat ko kung mga abangan, no okay lang kada kayo ay mabalin latamat. Anya ti ilakom, aya, nateng tilako ni Mirasol. Iso ati plano kumamat kat aglako ak iti prutas kan merienda. Ay wun mabalin latamat. Ngam anusam ti aguray iti makalawas, ta ipapintur ko pay. Ay nawaw, awan ti parikot no may papan iti day taabanag, anti. Malanakaw, agteksak tulatakan ka numalpas, tapno may mukitaan, agyaman naklaonay, anti. Tapno i-display klangan dagiti lakok. Makapabanugmat ngamin ti mangisursur no daduma. Talaga ang mabanug ka no awan ti service mo. Wan nga rod, anti. Agpatuloy ak nga rodan, anti. Urayot ti teksyo, Anya din ang ngagkaw, Antisabet? Ipa-renovate yu kanu matibakan ti apwesto iti abay ko. Ay wan, adamayat nga agabang. Pag-displayan na kanu iti lako na. Ay nawaw. Asino day ta, ante? Ni Paula, akalugaran tayaw. Anya? Kompetensya anak manon day dya babae? Nay, apayakas ta ti reaksyon mo. Adda ka didakas no kayat na mo ti agabang. Ha? Ay ko, awan matkit di, ante. Isu ka day tinakisarita kada kayo? Wan, naibaga na kaya na nga abangan. Isu ang nagwanaklatan na. Anya? Ay di ka matanagan. Ta saan akas itilakom, tilako na. Anya ngay kanu tila ko na, ante? Prutas kan merienda kanumag. Ay nawaw. Sapay planok matiagla ko iti prutas. Okay lang, mat. Dagiti customers matan at makaamo nga agpilay no asino ti paggatangan da. No kasta ipaabang mau kan Paula ti bakan ti apwistaw sa bait bakat. Wunla kay, sayang mo dayjay. Jak mutlangan masango ti aglakaw. Nasayap nga ron ano kasta. Tapno adamat pangindisplyan na kadagiti prutas kan merienda alako na. Wun nga raw, kaasi amang isursursaur. Saan mat nga na mabalay nga glako iti balay da. Ta saan mat adalan ti tattao. Ay, wun kaya, ayan tay may pintor ta, rugyakon tag pintor. At dapay nabati a pintor ije budega lakay. Mabalinday jayon. Alaga raw. Rugyakon, tapno makapag-display mo ni Paula iti lako na. Pag tinulungan tan, tapno nabibiit amalpas. Ay nawaw, ano matagin at gatang mga prutas kan merienda, Paula, bakit? May sorsor mo nga ta amin na kita. Mai-display ti daduma, Juan lakay. Pang-display mag?
Abangak ti pwesto ni Auntie Sabet ide. Kay abay ti paglaklakwan ni Mirasol tinatang. Wen lakay. Manungay ti abang ijay. Nalakalaang matkit de lakay. Ay ki nasayat mat nga rin ko sa abakan. Di kan mabanog amang isursor. Mayat ijay apang i-display ti ilakaw ta dalam kita tao. Wen at dapay ni Mirasol kasarsaritak ijay nukwa. Ala, si kamot ti makaam mo amang i-display kadagiti lakom, Paula nakaw. Agyaman naklaunay, Auntie Sabet. Ay, wun gayam. Umanay ka di talamisaan na pag-display kadagita lakom. Siguro, Auntie, nukurang ibagamlaan kanya ka. Tairwar ni uncle mo ti extra alamisaan ije budiga. Wan, Auntie, agyaman akmanan. Da kayo mo ti makaam mo kin ni Mirasol dita. At dapay na pati nga ramidak. Ay, wan gayam, Auntie. Agbayadak ka din iti abang? Ay, nawaw. Nasapa pa'y mag. Aglako ka pa'y atap no adda maurno nga pagbayad mo iti abang. Agyaman naklaunay, Auntie Sabet. Awan ay nyaman na nakaw. Mala, rugyamon ti mangi display ka dagiti lakaw. Ta isupay ti magatang dagiti lumablabas. Adumat gayam ti lumablabas at tao dito'y anya, Mirasol. Katuan mat ngamen. Di medyo dakkel mat ti sales mo no ka. Kung kumpormi mat ti salsalod-sudam. Ha? Ay nawaw, nuawan ti aramidam, aguli magkalatan. Di naktaktakan, takas makita mat, busy kadagiti lakok. Pasensya ka na. Kaya't ko laang mat di makiin istoryakan ka. Agtutulad kan tumat. Ah, anyat ko na? Agtutulad ka, kunak. Sipod pa'y ide kat kastakan. Ay nawaw, saan ka tultuladan, Mare? Agla ko aklaang, takayat ko mati tumulong kinilakay ko. Kastamot akanayon ti rason mo. Idi nag-online selling ak idi napalabas atawan, nag-online selling kamat. Itatanagabangak ka ni Auntie Sabet, simurot ka manan. Na, agpudno ka man kanyak, Mare. Umapal ka kade, tado ti gimatang iti meriendala ko kitay. Pweh, hanya kumangay ti apalak dita. Hay, makapasoron mat da di Paula. Ay nawaw, asin na Paula ti dakdakamatam Mirasol bakad. Ni Paula amang isursur-sur iti prutas kan merienda ide. Anya ti naramid na kan kaya. Agtutulad da di babae. Agasam nga'y tainabangan nakit di ti pwesto iti abay ko. Talaga ang mabusurak ken kwa na. Ma, awan mo't dakas na no kayat na nga abangan. Anya tila ko na aya. Prutas kan merienda. Maasarak ta agawon na matan dagiti customer ko. Ay nawaw, kasano matanay bagam nga agawon na ti customer mo? Ket saan mat nga agpada tila ko yaw? Hay, agtalnakan si Kadarnaw. Di mo ngamin maawatan. Apay, anya ti aramidam si Paula? Ha? Anyat kaya't masawan, Mirasol. Ay nawaw, agin didi kapay lang ngamin dita. Napudot man ngaminan ti ulom kat bigbigatan. Malas day tay ti negosyo. Kasano asaan apumudot ti ulok no kastoy lang ti mapaspasama? No adda parikot mo kanyak, mabalin mat nga idiretsom nga ibaga. Tapno amok mat kentap no mapagsaritaan ta na sayaat. Sipod naglako ka iti merienda. In madumatan ti utot dito'y pwesto. Ni, awan mat makitak nga utot. Wala, tainabog ko idan. Kan may sa agdaldalusak mat. Sigurado adagiti lakom ti makagapo no apay nga in madudamanan. Ay una yan aya. Di kakat makariknamat. Anya? Ada man madlaw ka, kada Paula kan Mirasol bakay. Anya day tamadlaw mo lakay. No na dumakit mangag ka ang agap apad Iti anya agapaw. Jak ba namaw? Saan lang namin sa nalangig ko ti apad akay? Amangan mat no agis istoryada laeng. Ay nawaw, imposible mo't Kat no kastaw na iti ungat ni Mirasol ka ni Paula itay. Apay kanumat. Anyat nangag mo ang lakay.
Imado ti utot kung kunana may. Anya? Kasaritan man kit di ida. Ang mga noad na ti dida nagkinaawatan na dua. Awan mo ti amok ang makagapaw, tapno agapad. Saan mo't nga agpada ti lako da? Tapno panunutin tayo nga apalan da ti tunggal maysa. Basta kasaritam ida, bakit amangan kunak no agkinabil da. Okay kayo kadila ang adwad itaw, Mirasaul kan Paula. Wen mo, tante. Sigurado kayo, ha? Wen. Paula? Ay, unante. Nasaya at namimat. Apay ka di aya. Una tanangag kanu ni Uncle Leopoldo nga gap-apa kayaw. Ha? Ay, dayjay ka day? Adala ang tinapatag apagsarsaritaan may ante. Pudno ka day, Paula. Ah? Ay, unante. Siguraduin nyo lang. Tano siya, jak kayat tiapa. Agrubwata kon, darno lakay. Nay, nasapa kalaunay mo't bakit? Awan sapay mo't customer iti kasti nga oras. At da napatag apagsaritaan may kani Auntie Sabet. Jak ngamin na ibaga, ti kayat ko nga ibagakin kwa na idikalman, taad damot da dya Paula. May papanitan niya. Ay nawaw, basta napatag. Saanin ang masapol ang maamwam, tauray ibagak, di mong tumat lang maawatan. Anya? Sikapay lang ti makaam mo nga agluto iti kanan dagiti ubeng. Ada karne kan nateng ijeref. Sige, taagrubwata kon. Naimbag abigat mo, Auntie Sabet. Ay nawaw, nasapa kamot ngayon may Mirasol. Wan, taada napatag nga ibagak kada kayo, ante. Anya day jay. Adamat dugdugyot da dya Paula niya. Apay ka di aya. Anyat napasamak. Kasanumat ngamin, ante. Nagrugi iti naglako iti abay ko kat inmadumatan ti utot. Awan mo ti makitak nga utot iti pwestuyaw. Adda nga rod, ante. Ado ti makitkitak. Nang runa no siyak ti masapa amang lukat. Mala, kasaritak to ni Paula may papan iti dayt abanag. Wan, ante. Nasaysaya at paikit day no papanawan nyo langan day dya babae. Nay, saan ang mabalinti kasta ka panunuta, Mirasol na kaong. Saan ang mabalin a papanawak ni Paula nga awan mo't makagapaw. Anya ti may baga na dya Mirasol ba kahit? Kayat na apapanawak ni Paula. Tanang rugi ka no, idi inabangan ni Paula ti pwesto iti abay na kat imadumot ti utaut. Ay, awan mo't makitak nga utot. Kan may sa minalim ang makita kayaw awid ni Paula na iti basura na. Uray siyak lakay. Ay nawaw. Amangan mo't no panang dadaal na lang dayta iti pada na ataaw. Dayta mo lang ti atap kaw lakay. Kasaritam tuman ni Paula. Lumabalin, agsasango kayo atalaw, no masulbar ti parikaw. No mangag ko ngamin ngagsarsarita da. Kat maday ti tuno ti busis da dya Mirasaul. Wan lakay, kasta ti aramidag. Tapno saan adumakkel ti parikaw iti nagbautan da. Adda ka day ti diyo nagkinaawatan kan Mirasaul, Paula, nakaw. Jak amuan ni Mirasol, ante. Napudot met ang kanayon ti ulo na kanyak. Iti anyaga paw. Amangan met no aday naramid mo adi na nagustuhan. Awan, ante. Kanayon na lang ngay baga nga imado ti utot sipod naglako ak ditoy. Ngam awan makitak, ante. No kasta nga raod, anya kumangay ti daduma ang makagapaw. Apay apagpupudutan na ka. Sipod nagabang kada kayo, ante. Panagkunakit di na magustuhan ti kaadak ditoy. Ay, ang mga nupod no ti atap kaw, nga apalan na kaday di ataaw. Agpadala ang matibay-bayadan mi nga abang, ante. Ado ti customer na. Adamot customer ko. Mala, agsasarita tayon tuman na talaw. Ti kayat na nga main kat papanawon ka. Anya? Iti anya aga po asugsugam ni Auntie Sabet si Mirasol. Ay nawaw, jak amo ti bagbagam. Ay na, di kan agin di am mo dita. Taamok ti ugalim.
Amok adi mo kayat ngaglako ak ditoy. Nuapay ngamin adito'y payla ang tinagabangam Ni Auntie Sabet ti akin kuko iti pwesto nga abangan ta. Ammum ka di, asipod nagabang ka dito'y kat nang rugimat ti malas ko, Ni, di nakpagsasawan na kasta Tawan dakas nga aramidag kan ka. Ay, di ka man agin dadalos dita? Agap apa kayo man adwan. Bagbagaan nyo day ta, Paula, Auntie Sabet. Jak kayat ti kasta Nuapay ngamin pinalubusan yung agabang dito'y day ta babae. Saan mo't adakos, no kayat na mo't ti aglakaw? Jak kayat nga rod ang makadwa day ta babae, iso ti malas ko. No di mo kayat, si kalangan ti pumanaw mirasaul. Jak kayat ti kastangaw ugalyam, Anya? Jak piman natupulan ti bagik itay lakay. Anya nga, iti imbaga ni Mirasaul, hindi imbagam nga iso ti pumanaw. Nagulimot damot adwa. Barang makaamiris damutin Narigat no agkinabil na dita. Ang mga numairaman ka pa ikit day. Jak maawatan ti ugali ni Mirasol no maminsan lakay. Jak amaw no adda nga ta ti limod nga apal na wunuan niya. Kanayon nga raw na napudot ti ulo na. Ay narigat na tagsasaw. Ang numangag ko ti saritaan dakit. Kasla ni Mirasol piman ti ayan ti parikaw. Anyat ko nam, papanawon na ka ni Auntie Sabet iti pwesto nga abangam? Wan nga rod, nabayagan nga agab-abang ak ijay, ngam syakit din ti papanawon na. Amangan mo at no si kapiman ti nagkamali, bakal? Amangan no da na isawang mo dita. Sa anak lang ngamin akomportable iti kaadda ni Paula ijay lakay. Jak man na mo, ngam agburak ti darak tunggal makitkitak ti panagruprupa na. Ay nawaw, si ka nga rod ti ayan ti parikot, ano kasta? Kat, anyay nga rod ti maramidak no kasta. Umapal kakin ko na, iso kasta. Amo na matpiman ti agadjust ka. Nakitak tila ko na di na minsan. Saan anang i-display tinateng, ta amo na nga adda nateng alakom. Ay, jak amaw. No siyak ti sika, agkid daw kay ti pamakawan ken ko na, bakit? Sika ti ayan ti kamali. Kat no di mo kayat apapanawon na kanyan ti Sabet, baliwam ti kastang aramid mo. Pakibagayam ti pada matao, tapno awan pariko. Sapay la kumata, ikanak pa iti may sa agundaway, Auntie Sabet. Di na kuman papanawon. Amangan no si kanto man ang ti mangirugi iti apayo ken Paula. Ay, saanan, Ante? Saan akon nga agaramid iti istorya? Agbalbaliw akon, Ante. Promise! Ala, ikan ka iti may sapay agundaway. Ngem no apaumpay ni Paula, papanawon kan. Wen, Ante, kat agyaman aklaunay. Ikarik, asaanan ang maulit tinapasamak. Agkidawak matlang iti pamakawan ka ni Paula. Rumbang laeng. Di mo ko mapagpupudutan ti padam at tao, no awan mo't ti makagapo. No makarik na ka iti apal kadakwada, kontrolum ti bagim. Di mo ipalubaws, aday tanga apal ti mang dadael ken ka, balasan ka. Ay nawaw! Agbalin ka anasaya at itipadam a tao. Di mo ida pagpupudutan no awan met ti makagapo. Iti kasta ket agtalinaed anasaya at tilinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg
Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti paramid mo na nang. Mapan ka man iti ayan ni antim ko ni Alex, anak ko. Ay nawaw, siyak manan ti ibaon niyo. Kayat mo ti mangan iti baloton, no? Kayat ko ah. No kasta nga rod, mapan mo alaan ti order ko. Amang ano saan pa nakaluto na dyan anang. Ay nawaw, nakaluton. Nagchat nga rod kanyak itay. Manot ti order yaw, tapno amok ti ibaga ki jay. Naichat ko matan kan kwa na, mapan mula ang alaan. Ti bayad na ngayon anang. Nabayadan nun. Naisend ko iti Gcash ni antim ko ni. Okay nga ron anang. Ala, gawa am tanay. Makapangpanganak iti balot. Alak man ti order ni nanang ko, anti ko ni. Aywan, iso ta nakasupot, nakong. Adda suka ngayon na yun, mga ante. Adda, Ay nawaw, na ito'y laang. Kurang mo't na ito'y ante. nukurang, nayunam latta ditan. Plastic nga eh. Adda ti plastic dita drawer. Kurang mo't nga mintit ito diyo suka ante. Basit lang at talaga tapno awan ti masayang. Sayang mo't ngamin no saan ang maibos kat maibalang laang. Nay, kita ma. Sobran samot tanday tanak kong. Agkalma kayo lang ante. Amok, tiar aramida. Sa tino tinangibaw na mi ti anak ta, Marta bakay. Iti ayan ni Marico nila kay. Ay nawaw. Apa ijay? Na, siyempre. Adda mapanalangan. Unay kalaki din ay alakay. Kunaklakin din no napanmanon itayan na itigagayim na. Nasabat ko nga mindanardo agayim na ditadalan. Arak man ang tigam na. Nasapa mo't anagawid itay. Ne, isumot tanta sumungad. Ala, agpulis ka. Tamangan tayo iti balot, lakay. Agsawrak labit na nagatul ti bagbagay. Oh, ato yung torteriya balot na na. Adda suka na dayta. Adda. Ala, mangirwar ka nga roden iti malukong. Taraman ang taman no na imas mutlaang ti balot alako day jay ako ni. Ay nawaw. Apay ngay. Nabutak mo ti daduma. Ato yung timalukong ipapaalam na nang. Apay akastoy ngay Alex. Tiyan niya. Ti balot aginatang mo. Nabtak mo ti daduma. Ay, wag. Anya tinapasama kaya? Diya ka mo ano nang. Nakasupot mo't nga minday tayo dintid niyan ti kuni. Lukas na. Amangan no gagara na nga inted tinabutakan ka. Diya ka mo ano nang. Ay mabiit man lang, tasyak ti mapan iti istor na. Saan mo tan ana imas no tinabutak abalot ti ited na. Sa dino ti papanamba kayo. Iti ayan ni Maricone. Nay, unak man no kanan tayo ti balot aginatang ni Alex. Kasano kuma, kat nabdak mo ti daduma. Anya? Kita mo, awanan tinabati asabaw. Anya ngayon ti imas na dayta. Amangan mo't no nabutak mo si ka Alex. Nay, apay asyak ti pabasurin niyo tatang. Anyat amok ni tangay. Ibagam ti pudno. Amangan mo't no naigalis ka di tadalan. Ni tatang mo't awan amok di takunak lang arudan. Oh, makitam dayta, George. Inosente ti anak mo. Ala, mudto yan dayta abalot ta isublik ni Kone. Sana mabalin ti kastangat aramidan da di ababay. Umay ko isubli ti balot alakom, Maricone. Ay nawaw, itian niya aga po, mare. Saan mo't amabalin basta isublim latan? Malugi ak mo't Kita man to'y lakom, Mare. Mingmingam anaimbag. Ne, apay ngay? Nabutak mo't tanti daduma. Dayta nga rod, saan la amay sa? Ado tinabdak, iso anasken asukatam iti baro. Ang kasano kuma amabutak dayta? Kat inayat mo tin kastak anang isilupin. Tapno saanan ado makkel pa iti isyo, sukatam laangan. Anya? Ne, amangan mo't no nabutak ni Alex, mare. Saan ka no nga rod, Mare? Amangan ko nak no naigalis di tadalan. Wano saan? Amangan no natnag na. Na, tapabasulong pay laang ti anak ko.
Sukatamkit din. Ay saan mabalin ti kasta mare? Awan ti betak na dagita idiin supot ko. No kasta, di mo kaya't asukatan. Saan mare? Amok asaan betak dagita abalot idiin supot ko. Ni Alex nga anak mo ti saludsudam. Ha? Para balot lang? Dadaalam ti reputasyon mo, mare? Rupat kwarta ka gayam ano kasta? Ay na, ibagbagak laang ti pudno mare. Kita ta mga no inulbudan na kamat ti anak mo. Saan asyak ti kalabanam kunak nay? Kasta unay matiungat ni Marta apim manaw anak kaw. Ti kayat na kat sukatak ti balot anabetak nanang. Ay nawaw, apay ngamin amangila ko ka itinabetak ka balot. Ay saan Awan ti betak na dayjay idiin mainala ni Alex nanang. Sigurado tasyak ti nang isupot. Ti kayat mo asawan, agul-ulbod ni Alex. Jakla ang amo nanang. Amangan no naigalis dita, iso anabetak ti balot. Imposible moten Ay una yan, isun tumanunday ta. Ay na basta siya, awan amok abasol ko nanang. Nadalos ti konsensya. Makapasurun mo't day ako ni. Agasam ngay, di nakit di kayat asukatan ti balot anabetak. Amangan mo't no ni Alex tinakabetak, bakit? Nangag mo matimbaga ni Alex. Inosente ti anak na. Talagakit di arupat kwarta di ako ni. Tila ang bagi na ti pampanunutan na. Di kagsaw iti dakes, bakit? Pudnoman kami. Rupat kwarta di babae. Amom payaan, no anya tipod no anapasamak, sakbay ngagsaw ka. Anya tamom, ang mga no ni Alex matpiman tinagulbon. Ni Alex mismo tinangibaga nga awan am muna lakay. Apay aya, di ka makauawat. Unay kan bakit? Agsaga na day babae. Saan asyak ti pagararamidan na iti kasta ko naktumag. Sa anak ng tal na, aging gaadi na sulbaran day ta aparikot. Agbibisin day babae. Agraman na butak abalot. Ila ko na. Ay nawaw. Tangiwat mo bakit? Kumporme man ang tilawulawatam dita. Sika, ti pagsasarita ang dagiti chismo sa ijay waiting shade ko ni anak ka. Ay nawaw, apay kano nanang? Ilaklakom kano tinabutak abalaw. Anya? Saan lang aday ta anak ka, agbibisin ka kanupay. Ay na, sigurado ani Marta tinagapuan na day ta nanang. Isungag pa iso anak ka. Talaga arapas tingiwat day ta babae. Ngaw-ngaw. Day ta nga road. No anyamat ngamin ti inaramid day jay nga Alex Apay adi na inbaga ti pudno iti inana. Siyak pay kit din ti pagpupudutan ni Marta. Mabiit man laang, Mari Marta. Di ka man pasalsali iti dalan ko si Kakoni. Apay akasta ka. Ngaw-ngaw kamat angaw-ngaw. Nayunam pa yan ti istoryam. Ay una yan ti kasta nga ugali, Mari Marta. Saan ka di ngayon bagakan ka? Asaan asyak ti kalabanam? Ay na, talaga arapas ti panagniw-ngiwat mo. Tasyak pa iti pangibagam iti kasta? Pudnumat, nasakit itirik na dagiti balikas arumrumwar iti ngiwat mo. Talaga masaktan ka ata pudno? Ti pustiso! Piduta ma! Day taangiwat mo ti ayan ti parikot. Agtanakan! Maminsan pa yung adamangag ko, daitak at talaga tangiwat mo! Ayun na yan ti kasdi ngay naramid mo kan ni Marta anak ka. Deserve na dayjay nanang. Kurang paikit di dayjay Uray lanak nagtipustiso na. Tapno agnakam nanang. Diyak magustuhan ti kasdi pa nagsasauna kanyak. Wan mat kit di nariga ti agul ulimak no daduma takarkarwan na mutang. Day tangarod kat nanang. Rapas pa'y mo tingiwat na day Mari Marta. Ay una yan tarapas ang iwat anak ka. Kapudnumat nanang. Naidumduma tingiwat day babae. Malawanan. Sapay lakuma tamakaaamiris mutang. Sapay lakuma nanang. Maminsan pa yung adamangag ko. May katumanan ti pustiso na ako na alangarudan.
Nay, apayakas ta tila nga Marta bakay. Awan mo't tan ti pustisaw. Ada di ti bulsak. Ay nawaw. Apay mo't ngim bulsam. Natnanggarod itay lakay. Naa, Ay, masurunak iti day di akuni. di mo ibaga dinanog na tangiwat mo. Iso anat nagtipustisaw. Marurudak loo na iti day di babae. Day tangamin kay't bakit. Rapas ngamin tangiwat mo. Makitam day ta napasamakin ka. Sawaw kalakit nga ruday. Agtanga ka ngaminay. Sa dino tinagkapwam si ka Alex. Api ka di tatang. Agtugaw ka man, tagsarita tayo tinalapat. May papanitan niya. Agpudno ka ha. Anya tinapasamak. Apay anabutak na iti balot nga insang put mo ni ti balay. Kuha tatang? Diyan ka mo. Ibagam ti pudno. Amok kan marik na ka nagulbud ka kada kami iti inam. Kuha ngamin tatang. Anya? Kinapudno na naigalisak. Naigalisak iso na buong sinaduma. Anya? Makitam na itang aramid mo. Si kamot gayam ti ayan ti parikot. Ninanang mo mat, sao a sao. Di na pa'y amoy no anya ti pudnaw. Ayun na yan na ya. Anya ti kunam lakay? Naigalis ti anak mo, idi imbaon mo. Kat iso ti magagapo no apay anabutak dagiti balot. Anya? Naitatipod no, bakit? Ay, nawaw. Awanan na, nakababain ka. Sapay inis istoryam ni Connie. Saan lang na ita? Nagadupay ti nagsasakit na balikas mo kenkwana. Sa dino ti ayan day nga Alex. Aday ti silid na. Mabiit man lang takasaritak day ta tao. Alawin. Sige, kasaritam. Kat sika, agkid daw ka iti pasensya ka ni Connie. Darasudos kan tumot ngamin bakay. Ay no, Alex, ayo. Apay ka dinanang. Apay anagulbod ka, ah? Nagulbod? Sika magayam tinang butak iti day di abalot. Nanang. Awanin naibabain akon kan Mariconi. Diya kumating kagara day dinanang. Wen angam saan mat anasaya at nga agulbod ka. Nakababain launay kan Mariconi. Sapay pinagsasawak piman. Bakit? Andamot lang nagkurangam. Di mo ipabasol amin iti anak ta. Ay, wen, amok day talakay. Di ka madanagan. Tasyak matlaang timang sulbar iti parikot ko. Sa dino ti papanam bakit? Ay nawaw, sa dino kumapay ngay. Iti ayan ni Mariconi ah. No kasta, agkid daw ka ni ti pamakawan kan ko na. Kapilitan alakay. Siyak matpiman tinagbidtot. Nagado ti dakas abalikas ko kan kuana. Tagayam, nagulbud ti anak ta. Pagadalam daytan bakit? Intun sumaruno, tanangam ti panagsasaom. Saan ka nga dardarasudos? Tanay, si kamot lang ti maibabain kunak manay. Naimbagngal daw mo, Mariconi. Ay nawaw. Anya man ang ti aramidam dito'y balay si Kamarta. Nuin may ka tapno dadaalam ti aldaw ko. Pangaasi ma, pumanaw kan. Kamali ka, Mare. Sa anak nga imay tapno makiapakan ka. Imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka. Ha? Pasensya kan, Mare. Nimot gayam, Alex, nga anak ko tinang butak iti balot nga order ko kan ka. Kunak tumat. Naigalis ka no di tadalan, Mare. Di nala ang impod no adagos, tamabutang amaungtan. Pasensya kan akadagiti dakas ana isawsawang ko kan ka. Inton sumaruno, amuam pa'y tipudno sakbay nga agsao ka, Mare. Sapay rapas tangiwat mo. Nagado tinagsasakit abalikas arumrumwar di tangiwat mo. Ay, wen, Mare. Lesson learned day ito'y kanya. Sapay la kumaata mapakawan na. Mala, pakawanan ka. Ngam pangaasim tabaliwam ti kasta nga ugali, Mare. Sakbay nga agsao ka, amuam pa'y noan niya tipudno. Tanarigat ti mailawan, Mare. Saan mo't amabalin asubliam ti dakas abalikas ana isawang mo iti padam a tao? Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka, amuam pa iti pudno a napasamak tapno di ka mailawlawan.
Kang runaan iti amin, tapno di ka makabasol iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakapulis ka mat, yula anak ko. Ada meeting mi iji pagadalan ita nanang. Ay mayat da ita. Makimiting ka tapno ammom ti mapaspasamak ije pagadalan. Noan niya man ti ipamiting dagita karugurgila ang ti klase, ag meeting adagusan. Ay nawaw, kasapulan mo't piman da ita Makapaasar. Responsibilidad mo da ita kas ina ti anak mo. Makimiting ka tapno ammom ti mapaspasamak ije pagadalan. Saan mo't amabalain basta mapanlaang ti anak mo ijay. Alawanan nanang, mapanan. Denggam anasaya at no anya ti ipamiting da, tapno maawatam. Amangan no agawid ka, kat adon tumanon ti ririm dita. Dumagas ka pa'y Mariola. Makimiting ka kadita, Mari Anjay. Wen, mapana. Sika ngay. Isumat lang ti papanak. Ay katagkuyog tangaroden tapno adda ka duwa. Ay nawaw, may mayat manan amare. Tapno ada ka inistoryak iti dalan. Mabiit lang nga rod ta isarak ti istor ko, Maray. Awan nila kay mo aya? Awan, Maray. Adda na panan na. Agawa am nga rod ta urayin ka. Agkuyog ta amapan iti pagadalan. Oh, nateng nanang. Ay nawaw, nangalaam iti aduan natang sebyo anak ka. Dinawat ko iti gayem ko nanang. Reject da reta. Nga mabalin pa ya si dain. Ay naimbaglaang ang tadimawat ka. At dati abasto tayo italawas. Di pa'y isaw agatangan tayo. Wala nang. Niyo lang ay, jak mo't makita. Remwar ita agsapa. Di naimbagakan kaya. Saan mat nanang? Sa dinaw, tinapanan na. At da ka numiting da ije pagadalan. Gusto no napan na kimiting. Naimbagman ta na panunot na dayta. Uwan maut. Sapay la kumaata maawatan na no niya ti ipamiting da ijay. Uwan nga road. Sapay la kumata di naman ang aramidan ti kas iti inaramid na idinapalabas atawon. Nalpasan ti meeting, Mariola. Agdiretso ka kadi nga agawid. Wan, Mari. Ay, wan gayam. Apay amasapol nga agbayad tayo. Ha? Para anya di bayadan tayo a 50 pesos per week ka, no? Ay kwa, para iji pordiyaan tayo nga agdalos iti classroom. Saan mo't ngamin akabailan dagiti hubing ti agdalos. Grade 1 pa'y laang dagita. Di damot mabagkat ti tugawan. Kandida kabailan ti agmap. Iso na pagsasaritaan nga agbirok tayo laangan iti pordiyaan tayo. Tapno adda agdalos. Intayag mo mati imam itay, Mare. Ay, kasjay. Wen, Mare, idi na palabas alawas ngamin kat awan piman ti parents ang nagdalos. Ni ma'am tinagsagad ken nagmap iti classroom. Busy tayo mo ngamin amin, iso aday talaangan ti pamuspusan. Ngam no di mo kaya ti agbayad, mabalin mat amapan ka agdalos. Okay. Agdiretso ka kading agawid, winaw. Dumagasak pa'y iti ayan ni Mari Anding. Mapan ko man alaan ti order ko kan kwa na.
Umuna ak nga rudan nga gawid. Sige, Mare. Agan-anad ka, ah. Nagado ang mabaybayadan, ay nawaw. Ay, nawaw. Anya man ang ti pagpupungtutam si Kayula. Kasano? Agbayad kami di kano iti 50 pesos per week. Para ite? Por dia kano dagiti mapan agdalos iti classroom dagiti ubeng. Ti ko na siguro dagiti kakadwak aparentes ket nalakati agbirok iti kwarta. Naa, no awan kwartam, mabalin mo't siguro ang makisarita ka. Tauray agdalos ka laengen. Babasit pa'y ngamin dagiti grade 1. Sapay nagdadagsen ti tugawan. Di dan samot pi man kabaela na bagkatan. Amok kayat dalaang nga adda kupitan da. Ay nawaw, di ka man nagsao akasta si Kayula. Manulaang mat nga ita 50 pesos. Katput numot. Rupat kwarta dagita. Pabida aparentes. Una yun. Anya nga ron ti kayat mau, libre amen. Di ka tumulong agdalaos. Ay na, awan kit di ti babain mo no ti maestra pa'y laang ti anak mo ti pagdalusam. Simple laang mo dayta kat anak ko. Anya tayo sursurat mau anjay anak. Listaan, tatang. Listaan ite. Bayad dagiti parents, tatang. Awan nga minti mayat nga agdalos ijay classroom no kasta ang malpas ti klase. Iso a pinurdiya mi ni Ines. Husto tapno adda agdalaos. Wen nga ron, tatang. Saan mo't nga min akabailan dagiti grade 1 ti agdalos. Tadida mo't mabagkat ti tugaw kan masapul nga agmap. Sa baling arod itaan. Wen nga ron, tatang. Naimbag kumamat no adda mayat a parents nga agboluntaryo. Ta isuda laangan ti agdalos. Kaasimat piman ni ma'am. Isu lang aruden ti agisursuro. Isu pa'y tinamnamaan da nga agdalos ijay classroom. Mala, agawa ang marudan nga ramidan na ita. Kalpasan na, mangrami itayam. Naimbaglaan, tanaranaan ka dito'y pagadalan, Mariola. Apay ka day? Agsingirak ko, mamare. Tapno adda ko mati maipasweldo ije purpurdiyaan tayong agdalos. Nagadumo day ta sing-singiran nyo? Ni, apaya kastangay, mare. Isumot na pagsasaritaan tayo. 50 pesos per week is too much, Maray. Dakkal unay day ta. No di mo kaya ti agbayad, mabalin mat nga agdalos ka, mare. Uray maminsan lang iti makalawas. Rupat kwarta kayo launay mo't. Singir kayo singir. Naa, ti amom samot kat ibulbul sami ti kwarta. Purdiyan ni Ines nga agdalos ti ibaybayad yu, mare. Anya nga ron ti kayat mo, libriyan tayo ti panagdalos na. Ay nawaw, dayta 50 pesos lakit din ti pakabasbasula. Baki purdiya kakadiit tayo la. Saan pa'y nanang? Ay nawaw, anya nga ron ti aramidam. Aguray pa'y man, tanay. Nagado ti pampanunutak ita. Apay kadi aya. Singir tumot day dyan nga anji. Agasam nga 50 pesos per week abay bayadan me. No sa anak nga agbidot, dayta ti ipurdiya yu kan Ines. Isumot ti innalayo para dalos ijay classroom ti grade 1. Jak amon, makapaasar mo nga minti kasta. No di mo kaya ti agbayad, agboluntaryo ka nga agdalos. Asino ti banbanugan dangay? Ay nawaw, ti kayat mo nga rod kat libre amin. Ay agraraman kamot ano kasta ti mindset mo, anak ko. Agbain kamot basit Di mo kaya ti agbayad, takas ko nam kat nangina ti 50 pesos. Ita, di mo maamanan kaya ti agdalos. Kasanong arudan day tangay. Amom alibre ti panagadal ti anak mo ijay. Aramidam mo't ti responsibilidad mo kas parent. Awan ka di trabahom italakay. Awan ba kayo? Day off ko. Apay ka di? Mabalin ka di, asikapay lang ti mangitulod iti anak ta iti pagadalan. Ada aramidam? Awan ng masadutak amapan. Ay nawaw, apay mo? Una, tama nga numakitak ti kagurgurak ijay. Anya? Kan may sa, umay ni Frenny dito'y balay inton madamdama. Ta ipariban ko ti buo ko kinkwana. Isu asikapay lang ti mangitulod iti anak ta. O sige,
Isaganam nga rudan ti balon na, tas siyakon ti mangintulod dinton madamdama. Kunak tumat, si kaday tamanong Silvio. Apay, anya ti bagaman di? Agsingirak ko mamanong. Ay nawaw, paray ti anya. Saan ka di nga imbaga ni Mario lakan ka ti may papan iti na pagsasaritaan mi apurdiyaan mi ni Ines? Tapno adda agdalos iti classroom dagiti ubing? Di da mo ngamin kabailan ti agdalos ta grade 1 dagi jay. 50 pesos per week manong. Jay daduma no adda sobra. Maigatang iti sabon kan daduma pay ang masapsapol dagiti ubing diti pagadalan. Sapay awan intugot ko akwarta ita. Jak tumot ammo. Okay lang ka din, no? Intun o may alawas nga itid ko. Mabalin lang tamat manong. No nadagsan unay para kada kayo ti 50 pesos per week, adda remedyo na. Mabalin ada kayo ti agdalos iti classroom, tapno saanan nga agpurdiya. Uray maminsan iti makalawas laang. Andamot gayam mabayadan iti pagadalan, bakit? Ay nawaw, siningir na kaday jay nga anjay? Wen ta para kanumot piman iti purpurdiyaan yung agdalos. Di kan agbayad. Daktal unay ta 50 pesos per week aday ta. Ay nawaw, no kayat mo di sikan ti mapanagdalos, bakit? Sino ay ti banbanugan dagita? Ayunay kan, para mo't lang iti anak ta Saan mo't piman na private school na ita? Kan may sa di ka mabain iti maestra ti anak mo. Iso pa lang mo't ti pagdalusan, may di pagadalan. Nagadulakit di nga amo dagita. Nairuam kalaunay mo libre amin. Di mo kayat ti agdalos. Di mo manun kayat ti agbordiya. No tutuusan kat manulang mo 50 pesos per week. Para mo't lang ka iti ubing da ita, bakit? Di nakman rangrangan, sika, si Biyo. Ita 50 pesos per week. Nagado aririm. Ngam no pagpariban, pang lipstick, manicure, kan pedicure mo. Awan mo tririm. Ay nakababain man ti kasta, bakit? Apay si ka, Anjay? Ay nawaw, anya ti pagpupungtutam aya. Singir ka, singir. Di ka mo't makaaw-awat. 50 pesos per week. 200 pesos per month laang ngam nagadua sa Daktal unay dayta ako nakmanan. No di mo kayat ay kat mapan ka nga rod agdalos. Awan ka mo't makitak ijay classroom no pa nagdadalos. Asino ti banbanugan nyo ay? Agbain ka mo't anya ti kayat mo. Ni ma'am ti mga ramid iti amin para iti anak mo? Ni ma'am ti pagsagadam kas kada agmap kan agdalos ijay CR? Agbain ka kunak manen. Nairwam ka launayin a libre amin. Para 50 pesos lang nagado ti rirem. Addan to pa'y pagpariban mo. Adda pagpamanicure kan pedicure mo. Adda pa'y pang lipstick mo. Riri ka ariri. Di mo ngarod alistuan ti mapan agdalos ijay classroom no talaga ka? Namin ano nga imbagakken ka amapan ka agdalos no dakkel unay ta 50 pesos para ken ka. Ngam awan ka mat amakita. Ay nawaw ka. Nagbinbinog kayo, may kaniyula di ta paraangan, anak kaw. Ay, kasano mo kaming tatang, makapa-high blood day di ayula. Apay ka now. Nagado ariri na tatang. Ti kayat na siguro akit libre amin iji pagadalan. Anya? Un matatang. Dakkel ka noonay ti 50 pesos per week. Idi ko nakamapan na idalusan di ubing na. Di mo nga rod mapan. Talaga siguro nga da kakasta tao. Nairuam na iti libre. Makapa-high blood nga rod tatang. Adda pagpariband na. Adda pa'y lipstick kan naka-cutics pa'y. Ngumday ta 50 pesos per week. Agpariga, ay una yan. Ano sa manakaw? Kasta talaga nagiti tattao no maminsan. Una ti reklamo na. Nairuam na ni ti libre. Ninanais ka ti lumabas tatang. Mabiit man laang takasarita. Bagbagaan nyo man niyula nanais ka. Nay, apay niyula, balasang kaw. Reklamadora nana. Agunget ta singirak kano asingir. Ngem di namit nga rod aramiden ti responsibilidad na pagadalan. Papintas a papintas. Ngem ni. Anya ngay day. Para 50 pesos laan. Siya ki din ti stressen na.
Di namat panunutan ang mabambanog ni Ines nga agdaldalos. Ay nabalasang ko. Nabin abinagbagaak day dya tao, ngamtangkan ulo. Nairwam iti libre so akasta. Pakibagaman na. No dakkel ti 50 pesos, umay nga rod agdalos Ay wan, ibagak taw. Isumot laeng nga wantar aramiden na ije balay. Day talaeng mat agpapapintas ti paglaingan na. Malamanen, panagsusundo manen kadagiti ubeng. Sika man pa'y timapan, nanang. Sika at agdalos kamot laengan. Ay nawaw, nabanugak nga rod, nanang. Anya kumati nakabannugam, kat awan mati inaramid mo itang aldaw. Tangay number 1 ka ariklamo, mapan ka ije pagadalan, tay dalusam ti anak mo. Panunutam, public school dayta. Saan unay adakil ti mabayadan, iso at tumulong ka kumamot ayula. Simple lang dagita abanag, di mo pa'y maramid mo. Anya? Saan ngamin ati reklamom tinangruna? Aramidem mo't ati responsibilidad mo kas ina. Saan nga amin kat libre? Panunutom na itanak ko. Kasi mo't ni Ines no ilibrim ti panagdalos na. Nalawag mo't piman jay kunada, ano awan pagbayad, agdalos, tapno sanan ang masapol ang mapurdiyan ni Ines. Kaslan nalakamot, nanang. Na, no pagpariban mo, agda budget mo. Ngam no panagadal ti anak mo, kasta ka. Ay di ka man paidam si Kayula. Engka ki di agdalos, tapno awan ti ado ariren. Apay akurang ti sweldo nga inted mo, si Kasebyo. Inted ko kan Ines ti daduma. Purdiya na anagdalos, takasadot mo mat nga ro ti mapanagdalos iji pagadalan. Kunak mo't adikan agbayad. Kat mapan mo idalusan ti anak ta Maminsan lang na iti makalawas. Nagadulaki din na saom. Nagsimple na ba nagpagbali na mabigdil? Di kunak kat agtipid tayo. Agtipid? Kita man tabuok mo. Nakariban. At dapay kulay na. Kita am takukom. The cutex. Kasta ti agtipid. Agpanunot ka man ngamin si Kayula. Sao ka sao. Riri ka arire. Ngam kasadot mo mo ti mapanagdalaws. Anya a klase ti ugali ti addaken ka. Agpanunot ka man mo. Nakababain ka dagiti padam a parents ti kasta nga ugalyaw. Bayad ko, Mari Angie, para itaalawas. Kunak man no kayat mo dagdalos. Jak basango, Mari. Iso nga agbayad aklaangan. Amangan no agriri ka manan inton madamdama. Saanan, Mari? Siguradum lang Husto kayo, Mari. Husto ti kanayon yung ibaga kanyak. Responsibilidad ko da ito'y. Iso arumbang laang nga aramida. Kasta amare. Dakdakkel to pa'y ti gastos mo iti salon. Ngam ti bayadam dito yung pagadalan. Pasensya kan, Amare. Kamalik day jay. Inton sumaruno, agpanunot anaimbag sakbay nga agriri. Ay, nawaw! Sakbay nga agreklamo ka, agpanunot ka pa nga umuna. Laglagi pam, asaan nga amin abanag kat libre. Pudno anarigat ti agsapul iti kwarta. Ngam no disidido ka, kabaalam a may remedyoan dayta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.